ahode wo ho oti enkan so de ne yati ase ye ho ye pa radio presenters de todo mo ya de kra ye hu ayana ye ba ni sia na ye ne the beautiful green and ede dwumadie we ebrew nti yenko na mimbisa ne sa no pay you chop Umi anope de chop no de sa de nchi afi na de achi ne ja enam ye tiefo ne yadofo hu donti na da ne abre nyina ye sole ebesi ha na ye no wonum etwetwe nkomo adwuma no nso ho do eka ho enti odo adwuma no oh me pekura ma me paketua ti me mo maso nte se oso paketua me nkaza me se pepe ma me paketua enti ko ba de se bo so me no so na ketua ne ma ye krara still me ba adwuma se wati ase eno ne nkire se me se me paketua mejima no nsi bodo me sere wa na me hieska kura sere me nkwa anyway ye chietiefo na no pain ye do bibia ase ene anopai se wode na fidie no ato Max FM 89.7 na ye ka ne se wonum enkosoa ene ye ntina esanse na no pain ye wo ene pa bebre ede ma wonum twedi ampon adawro mototurbo nso to nso bo awia wama ene nso so ade achiendie a yesi ye da na si bebre pa eninti atiefo bibia wo tie ye ene anopai ye de aseda ye di kan ema otwedi ampon na aseda etosumienu so no ye de ama ye mpanimfo na de etosumiensa akwa ama ye listeners esanse dani abre nyina no ye ba wono mapono so a wo moji ye mfa so ye papa pa ene oba de na ma ya hodin ade ye sere ne se Oma yenko na yemra asumdie mu jojo na de be bia so so etum enye yedikumi ena no pay de beautiful green no mechia wo bibia yo abusua the beautiful green no na yate se na no de den na chese ahoden de ebi wo ho pa eya na ye hye dwumadie na sese ya ye hye ase fefe ebewie kwase na ya na green no pese onse bibia enti ye hye ase fefe de na yebekwa mane so na ye ne Pastor Frank Yawamo a twetwe nkomo na yinkura hye pastor enti Pastor Frank Yawamo anopa timenka memo ache ede ba Max 89.7 megide pastor anopa ahode wo ho agandum Kristo nkeso nti bibia e kama yeho adom yeso ye ho ye pa okay anopa de unkura hye sema ode ma Max FM atiefo ye panimu ode ye panimu hwadaroma Max FM atiefo ye tio you dey medawase na meda atiefo na hwefo nyina nso ase afia ye December ye be kwas na ye so me se yankoko nko bi amobo non tronsu pango bi adwuma so no ma obi hu December 2026 ni na nya kwa ho san ene ni jentsamaye ene asemo e wo ho ni se men kasa bebre don't talk too much eye wo hini bi ena omango engineers bi ye ekweso amane bona ena baaye ena osoma third one tera ko ye no onzu ko hu ye na ono tera ko ye no onzu ko hu ye na ono baaye no ono ko andi oteyi ansa na oba obaaye ne hu ayi fi wa bre nfufre akom no hwe na haya na mesma wana ofan hia wa chese no so hin ukuna wa ye no nyamse nka expert papa na mkwa na enwura bi go so na wo se ni enwura ne na ma na se ma na amakwa na ye se na dimu ne mo mi gu so a me yadwuma na me yi enwura ne enema na wo ho no mi hu se ya kichi bibi wo botom na me de abai into video hinje na obi na ye obi dia ne bo de ru na oni anko na bi e ho on hinu chia no na o se wodi no kore na kwa me hyede na me mo ye di wura egu baabi na me hwe sabi nyansani a obako obeye dwuma nka wori ne mawi na me nimu wa kire se okoye no
one kasa from so na work plan so no obo ho mode yi from so na we ma kwa na yet ntimi ni obeka de no na me the good we actually e pa say Ghana nkola Africa nkola ye new parents e wa Ghana oko school obeka sa nkonyanye ifia me papa incident obeka sa e den ya enye de tem bia Africa de president obeba ko onye nso o de adwuma hye yensa ye begu no we always talk more but you don't want to work. We think about one earth until we see mana maybe. Entiene obi e gana ni e wo tiemi o maka kan ma fom na woni adwuma. Adwuma din no na adwuma din na emu da wo hia na wado befiaba. Ensa enye adwuma elidi. Ndi mu ma nya kasa bebedo anope obi over radio. Gana emebru asena we be kasa na kuforo yesi na mahama yesi MP yesi ni sofa yesi ni mamia yesi ni papa yesi ta 24/7 on pejuma obi tumi ka ni papa na wa mo be one incident se ka ba eyafu a ni ban consider bebre onu so na wo baby na wa wo sabi wa wo mpono eda wa high court you know because you kasa to you don't want to work you kasa bebre Can a message say, Mamma, you're a casafo. Nemo, the hotel, from so be never one and now. Young man from Swallow and Fuho. I put it my effort. You were you, mamma. Your casasa was there. Yes, 10 years old, you mum. You know how no, oh, clean our hall, obey ye. Sabi, what coin so from poor, gathering so good, or better say, me or you can never ye. I obey to me a fashion man, and I said, do a fashion room one match on your dad. But the bands are not in a few months old woman, near Okunu, na say a best you go for the ono and cannot. The more your boy leads you a casano. As my call your boy, you be what you say here. The moment your casano, not your problem, young casa on our own accord. Just so problem, a banner idea. Ye be as I using a baby. I'm a rather be mobile. You can just command the debate chief on every queen, Madam Marshall. You, Pastor Frankie, I want to pay us yet as a party, and crash somebody among Max from a chief for yet as a pie. Yes, so bones to see me 200 among pa. But you, Madam Marshall. Ain't ye name Pastor Yao? There be a yes, sir. Ye name Pastor Frankie Yao, Amwa. And atwetwe enkomo no nti pastor say ye momodi an say ye begya kasa etoda adwuma bi wo ho ayenim say wo say ye so ye be kasa ho le titru ni say wo ye papa na wo san kasa ho nti o si ye nyai kasa na ye nya adwuma den nti ye momodi an say no pa betie na ye tie no asopam pastor yawo amo anopai ye dase. Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7.
right, I'm saying, I'm quite a question. Come out, hold on, no paba be primu, or my mabusia for a trans, young quena, and none of pay and come out, hold on, baby primo, my muyanfa, and some more, and green aquaba. Major so many abema. You, I don't know to send a pay. Yameado me here. Bibi aboko. Yameado, you cream. We sure see Bibi aboko. Ever funny, sir. What that's welcome. On Sabajinio. Jamwe, apostle. Apostle. You mean to me, Jim. And I pay in Chairman, come out, hold on, baby primo, my muyanfa, some more cheerful. A very good morning to our cherished listeners and viewers from our YouTube page, and for always tuning into Max FM 89.7 for the news updates. Going into the news headlines this morning, as usual, we are beginning with the general news. Ghana expresses concern over Tanzania post-election violence. Ghanaian Times. Ghanaian Times ena eka we a watch say ukopie mu ewo omai Tanzania wonom abatwa eba abeso ya wonom eto emu basabasa ya esi enei Daily Graphic chere se omai Ghana mu yenso ya chere eye yemudie ene yeni so de a chere wo mu na wonom entokwa no enti yenso ye de ya no ato wonom ensem we ye Ghanaian Times. Parliament approves 5.38 billion Ghana cedis for road ministry. Daily Graphic ena eka we ya ukopie mu ewo ye mrahye bedwefie a na kire se emrahye bedwefie abomodia agye atom a wode eye sika esum 5.38 billion Ghana cedis ema asoye a wonom ehwe akwan ho ensem so. 25 doctors refuse postings to Upper West region, threatening healthcare for 1 million residents. Joy News. Joy News ena eka we a wo kire se eye adokotafo a ye de wonom ekọ etifido mantamu na chese omen ye tifido mantamu ni nyina ene se ukopie mu ewo tifido mantamu na chese ayarehwe ne ayaregye ho nsem no atọ apiye wo ho pa na enhwehwemu e kire se enipa aduasam yenu 32 ena ye posti wonom ekọ ho a ewi a kire 32 emu 25 kire se enya de se wonom ebekọ atenaye a ya posti wo mu ya se sei akoye ensemi papa Joy News eka bi ede kire. Away from that to the education sector, Chief Examiner lists causes of failure in 2025 WASSCE course subjects. Daily Graphic. Daily Graphic ena ekasa ensemwe encheye ena kyerese wayekefo edeba emontine so a wonum kyerese provisional results a enkwala no eye WASSCE results a wonum etwoye no atumi aba montin na eba montin no eye ade se core subject no ya eye 4 no emu mako enan ya ye tworo no emofra no se eye enan na chese mu miensa de wonuma Felipoto se Chief Examiner ede emuano aba wo kire adekodia potia enam so ema asa enkukuo na emofra na edi ewo wonum core subject nim no aba. Daily Graphic ena eka we ya wo kire musa. Ghana offers free entry visas for Diaspora Summit 2025. Ghanaian Times. Ghanaian Times ena eka we enche omai Ghana mu ye de dwumadie bi ebe hyehye so ye 19th ene 20th December ya na chese December bosumi ye sim ne de to sudum kuno ene na duru nu na kire se asoye a wo hwe amono ne ho ensam so ya okujato abrakwa honorable ya odi animu ena wode saa eye dwumadie eba be hyehye so a edian eda so ene Diaspora Summit 2025 na kire se enipa a wonom wo amanone a wonum ye ebia Ghanafo anase enipa a wonum ye amanone a wonum pese mo ba wo man Ghana mu ebedi sa adwumadie bi anase ebeso sa adwumadie bi emu no eye ade se anka ne no na anka wonum etua eye visa fee ni ade ba se sei de akoba ne empanimfo ayi saa ahye wo hye no afiri honum a wuni a pese wo ba bi se wo ye o man mu ni ya wo amanone se o ya amanone ni ya pese wo ba o man Ghana mu eye ade se wo ba visa eye free edema wa wontu akapre. Moving to the northern region, Temali to be precise, suspected criminal killed in gunfire exchange with police. Daily Graphic. Daily Graphic ena ye boyensa amani boy ukopie mu ewo ye tifi mantamu a
wɔnom kuropɔn tamale enipa bɔnfoɔ bi a wɔsusu sɛ wɔyɛ wudini ɛne aposifoɔ ɛbɔ ani wɔ atututu mu ɛno ɛna fofie antoata sesei etuo ni bi aka na watoa nananom ɛwɔ nsiadua Daily Graphic ɛbɔ ho amane kyerɛ yɛn. Away from our general news to our business news for this morning, Ghana's inflation drops to 6.3% in November, lowest since 2021 rebasing. City Newsroom. City Newsroom ɛna ɛka wei a wɔkyerɛ sɛ wobɛpie mu ɛwɔ ɔman Ghana mu a na kyerɛ sɛ yɛ inflation na kyerɛ sɛ yade tɔ ne yade tɔn ɛboa a aya mpempi no ɛkɔ soro na aba fam no ɛnɛ yi deɛ sɛ wode toto ɛyɛ 2021 na kyerɛ sɛ mfimpi no ne aduonu baako no ɛho a ɛyɛ adeɛ sɛ atimi ate aba fam pa sɛ aba bɛduru ha mu nkyɛmu nsia ne akyiripɔ no mmiɛnsa a 6.3% a sesei atumi agyina so yie papaapa nneɛma boɔ atumi aba fam yie papaapa a wɔnom ɛka no sɛ efiri ɛyɛ January ebesi ɛyɛ November mu City Newsroom ɛna ɛka we. Accra still the epicenter of investment activity, GIPC reports to City Newsroom. Okay, when so City Newsroom ɛna ɛka Ghana Investment Promotion Center ya ye twanitia ɛfrɛ no GIPC ɛna ɛnɛ wɔnom ɛde amanebo ɛbɔ ɛyɛ Ghanafoɔ ɛse wobɛpie mu ɛwɔ nkra kuropɔn mu ha ɛyɛ adeɛ sɛ aha wɔnom survey a wɔnom ayɛ no nkran anase Accra ɛna ɛda so ɛyɛ ekuro ana menka ne sɛ capital town a kyerɛ sɛ enwuma yɛ ɛkɔ so yie papaapa City Newsroom akunkyire bi agu nkrata so a wɔde ho amanebo ɛkyerɛ yi. To our foreign front, Sudan's humanitarian crisis deepens as famine spreads and aid famine. Okay, sorry, famine. And aid funding falls. Africa News. Oh, okay. Africa News and a D-way eba. Ukopie mu ewo Oman Sudan a kyese na no ye sister Irene Krama yeti yese kyese niama enkoso yie ewo hokra. Ya ade se basabasa ye ekoso wo hono ma ama atutinafo ne tewamufo atoba ha yie papa ene Africa News sign de ho amanebo ebo ye wo kyese wonum tebia mu ayedin yie papa entwa yie ama basabasa ye ekom ene kyerɛ sɛ eniema entumi enkoso yie ewo Oman Sudan. Kenyan MPs accuse British troops of sexual abuse and environmental harm. Africa News. Africa News ene diwe aba ukopie mu ewo Oman Kenya mu nso a wo mo nso so ama ne ba wonum ebo kyerɛ sɛ wo mo MPs ahodo no ade sobo ebo eye British asrafo dodo na yede wonum aba begu eye wo man mu sɛ wonum enhwɛ ema perepere ye asumdue emra wo man nim no akwawi akyiri no enkekeke me aye sɛ wonum kyerɛ sɛ die aso asrafo no eye wo wonum kuro no so ense ni na emfata yie kura ene de sabio emuna to yetimi tubi yetimi ayiri wo bi na kyerɛ sɛ yesisi no ene kyerɛ niam basa ena asojafo ya na asrafo yi eya MPs wonum ewo eye Kenya ede sa sobuo yi ebo British asrafo yi ya sese Africa News so akunkyire bi a wode amanebo boye. So our last story on the international news and for the news this morning, Trump freezes all immigration applications from 19 countries. Africa News. Africa News and the way but Donald Trump USA oman penny ene ababeto dwase eye abibremu amai mako dunkunu ena ene Owura Donald Trump ede ne nsa ato wonum applications so na menka ne se document a enka wonum ehwe se omu betumi enya na nka wonum ede awura oman USA mu a ekoba ne se Owura Donald Trump yesa enkrata na efiri sa aman dunkuni honum wode ne nsa ato so. Green, these are the stories we came with this morning for our cherished listeners. As always, we will take one outstanding story for discussion. What story do you think we should discuss about this morning? Oh, maybe the mefa Kenya story no. Say eja asrafo a yede moba baby na yese mo mepa sumdie.
ema ɔman no ntimi emfa no ntoma pemfra na kyese ekowie akira mom na mo san de bi bɛka ho de a ene na entwa yie because awerɛho sɛ aban nipa na ye bɛsoma wo akɔ baabi sɛ kɔgye ban bɔban na asomdue ntumi mmra na ebewie akyi na kyese bɔnofosɛm na mokɔdidi a ene na entwa yie ɛwɔ asrafo no mu nti sɛ Kenya man no wɔn ankasa mfa wɔn nan ntumi nsi fam because yɛ wɔ asrafo no bebree hɔ no mu a sɛbio wɔn commission a botaye nti a wɔn commission ɛnyɛ no titiri ɛna wɔn edi so na I believe sɛ no bi na sisi a no troop yi ɛda na di ɛwɔ hɔ no nti Kenya man no ɛmfa wɔn nan nsi fam yie papa wɔn ɛna wɔn man na wɔn ne de wɔn besi amanage nneɛma ama wɔn economy no atumi agyina brane nti wɔn mfa wɔn nan nsi fam na wɔn ahwɛ yi a wɔn man bɛbɔ wɔn so na kyɛ sɛ abɔnfosɛm ɛkɔ so yi agye nsɛm koraa agye nsɛm kumi Irene de metumi aka afa ho ɛno. Nah, I mean story. I think I have two stories. First one in the area, Temale story, no, where the suspected criminal, no, only police for a gunfire. Now, if we move, who could drop out. When you be benya police ni, I armed say, only between the two. So I'm not saying so. I'm not saying armed. No, but you see, first in the first place, no, you are a criminal. That's how you have been addressed here, that you are a criminal. Just say, with the body be and if you should know that if you try anything silly, quote unquote, you better influence him. So the only thing you should have done was to surrender to the people, then go through the process. I don't know why a do sa brand manasa state now or stage no moon to me and surrender. Because only a posse for and a boy minimara saya na omoye armed ntini ya no mo fin say they can do everything. Yes on betimi aye bibia ma but ya tete most cases a aposifo ne se bi udifo ana se nipa bonfo ebo animu a woni beba ahoso ne yakun ebi mu woni beba ahoso ne yakun ebi mu nti ade no mo fa no ne nya efe ne se asua de na bibi sesi aye ana won surrender enya sa de bia woni beba bi kura na se de AC kono ana se de nipa adwene esi susu ne nya sa net yes net here enti the person answer ka obe surrender na nka eja yakototo one okay means of prison say ne ebeko go de nkokona e bia prison na it's why no you see don't even put your life there like that. Why are they in here? Just why won't you surrender? Now go through the process. But okay, just like I say, maybe I should say, yeah, the Nicodem and all that, and a very long gaman. He says, ah, dear, honestly, be far critical and be a fan who it is. But here lies the case after you come here. Problem kakra. And then I am paying a banessa. On say you will be say a beer shoot to wound, and I be shoot not to kill. Na aya omonya ne sana impempia beba no na aposifo ne ya na wonum akum sa nipa bonfo we at least ye wo defensive ayi wo ho no mu a obetimi a trigger utuo na chese what for a policeman to no for a policeman to go that extreme who says a criminal knows why not just say this from what I'm looking at from what I see and how I see it me who say maybe a person on police one more into two because they said it was a gunfire kind of in her between money police in shall obey me for me with you. Oh, but at least you bet me aboni baby anka own share you dey do man original in nine so obey you with you say nka omo bo baby a omo wa e no ne ye fafa better than say ebe wi a chetuo no mo betoto na kire say nipa no a hwere ne nkwa me hu ni say saa de ne aka at least ya money pani to no money pani to baby nipa no obenya injury but enya se mo boss de be ya mo be kunu because pass na you look as if as a case na ada but and die in the first place don't try to have issues with anyway asem we and second story there chief examiner no order listing by oh yeah WAEC courses that's Dr. Rosamond Wilson head of national office WAEC on order she came out with some list of
causes of yes. Yes. Now, say mathematics, they don't see in mathematics. The report listed 7 reasons, including candidates showing weakness in representing mathematical information in diagrams, solving global math-related problems, constructing cumulative frequency tables, and making deductions from real-life problems. Just say, with what the woman said, diagram then no problem. Cumulative frequency tables, so they mean who's a problem. Real-life problems, so it's something we live with. A mutually table in as if we. As like, see, me I won't as me in Shanatari, the student didn't learn. They didn't look like people who went to school to go learn, because me they were making myself. And we were school just like we were saying on was it Monday or Tuesday? Yeah, Monday. That I wish you should have seen how the students were all over the social media when we were school. Now in the area, social studies they I'm explaining say on social studies, the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. So what was found was they could not point out how expensive funerals adversely affected the development of the Ghanaian society. Look at one. You are blaming them, but me, I don't blame them too much. Setting. I want to blame them. Education system play a role. Parents play a role. You see Abraham Maslow's hierarchy of needs. So it shouldn't be a problem. Self-actualization, when you take it from that self-actualization, it shouldn't be a problem. Maslow hierarchy of concepts. Yes. It's something that you should have it at your fingertips. And I know that at a point, ideal self, any real. Me blame parents, blame teachers, and blame education sector no as a whole na because won't be my whole school 1 month, meeting 3 months. No. See, Greeno, you see in 2025, I don't blame the student too much. But you see, among going in 2025, when the results were bad, meaning those times when they were still going through that process. No. Students in far to Amon said, no, I want to make my life meaningful. I want to make something out of my life. They also went through that process, didn't they? And they've been able to pull through. So what makes you think that it's entirely about educational sector? I'm not saying it's entirely. We all have blames. What you say? I was say factors na na yetimi ma obia ni blame kakra na ne part ananka was enko play. The other kind. To me ma kwala metine fie 3 months. I may banya botere amani nko school 1 month. One of the factors. Parents, when you street parent who akwala no wo be fie 3 months na wo ba bedi wo fie no obeya wo enhwe han classes unko bia emfa no ho one fa book ansua de a parent ne emfa no obi wakọ no e market woman trader onu ko na fo ma efe ne say ni dwom baaye no wa bre enti hu no akwa no amfa book anhwemu a oba wo misa so sua de ana wo nsua de wa ba beda fine de atoso miensa teachers na ye de enkola na ma wo ma na se wo mo hwe enkola no wo school mu no dodo sen na sabi mpredua so wo hwe ma enkola no ye discipline what you say dodo was knowing very well say student nso so de uja na obeko wayward what you say meba what you say enti no say wenum nyina keka ho bi na contribute to these factors and ema efe say enkura failure enye solely efe say about enkola no eye we kakra ene ka ho na ni nyina ka bom ama failure na ye den aba so if we sit here na we portion blame ni nyina to nkola na we are not being fair we blame me efe say obia won part na nke was o play and part na ye say ye play no obia play ni de yie enkola na anye ni yie fine o ansua de parent binu ma anye ni yie me ba nya botere parent bi mu anye ni yie is accepted because any kwa say ye awofo ni free mu sa so na teacher fo ni bebre so anye because me my emphasis say ye wo ha na ehu headmaster ye a wo so say bi obi mpokua mu school ni akola e won office imagine
What you say? And I come and say, and yes, I video no kwa. And when you be one my air course, then why young here. And Tini says, such a friend is a headmaster, and as such teacher. Now say, I call let me be show home more. What is the probability so best yadi? Oh, Siadi, and to a moon, what you say? Yeah, come on, and young if we are rating this, me, I will say 70% likes on the student. You see, I will for almost me, my mother, Mama Agi, or sorry, I'm but we took it upon ourselves that we want to make our lives meaningful. Especially SHSA. There are people who have also gone through that trend before 2025 for IBA. But you could see that these students, I imagine, say we are not ready to make like they say, yeah, I'm fire home. You know, if the teacher is not taking responsibility, your future lies in your hands. Make effort for your own self. Me and say teacher and supervisor. So all the time I say that teacher. Now say we go teacher be and job supervisor. Teacher be any one. No, that is tertiary is different from SHS. Yeah, tertiary is different from SHS. Yes, that's what I'm saying. That okay, tertiary, obi any about supervisor. So you have to learn this kind of things from the secondary school level. Now say everyone say teacher, everyone dream ma we are. And I teach about class, and they also on charade here. On the end of some draw, or be conducting the exams. So what role are you also playing as a student to also make a life for yourself? You have to sit your ass down and learn. But students be a student be one money baska, obi or fi or buni ma mean see obia. But ofi any ma site or a different person. Yeah, Mr. said, and only a student do do saying. Oh, we have a lot of students like that. We have a lot of students like that. But the akola have been previous and I saw the free on your pretenders. Now so din free no the bed. The last time my example be say, Otiminya SHS1 ni onko SHS1 sebi no ni wi no ni munsanom no ni we o di free and e de call ye fine. Me chere say do say nkola na feli eno wo honomo but eno chere say ni nyina fail wa ni nyina agina nkola no. Oh me I said 70% I give it to the students. Maybe say 10 15 15 my parents 15. Now my teachers 15 are. 70% I give it to the students. 70% I give it to the students. Me say 50-50 because young nkola no kwa na I was blame more for this fairness results here abey. We all you know yes you subai be you am say subai say you where den be you because and subai now am dead you know because if indeed you are like me you see the outside says everything when we are school abofra will be fee ya be ji wukunu na asefo what shows that wukunu school wukọ bob let me say media no like how they portray themselves out social media doesn't forget social media doesn't forget internet doesn't forget that we are portraying their better so see let's be mindful of how we portray our lives out there. You think you are pleasing people, yeah, that's really be we'll make fun of it, but what lies ahead of you in the future is what counts. I'm sure for you that must say it has to be brave. So nyame boy ochina ebe to us. Yes, yeah, that must say. And also ochina a holiday. Kasa me where? Me be so awesome. I'm sure that Mr. Bobby. Maybe say I'm so ochina a holiday. Teacher later don't go and then your holiday. Let me show that me. Yeah, teacher later don't go. I'm sure that must say. Right. Welcome to Thursday morning. Max FM. Max FM. 89.7.
Max FM. Max FM. 89.7. All right, James, I am Akwaba. Max 89.7. Max morning, the when I was to go no. I feel I do a video now to only I fear. Now, because I hear that day. Akwaba. Now, yeah, Baby didn't come up back where Tete Mema Pa. Now, and come away and come on. A Tete Mema Papa, Metie Mikaho. Me your chin yadwa. Me two way, me how can see a pa, my mincha me no pay. Na yes, say your friend of premature ejaculation. Ye baby di hun command penty, ye best say, oh, your bana uti afro kunuson tibi nande, ye be swano di amano. Bebe bia unsu a uti me, Momodia so beti un commerce and say, Babuao. Essence away, ye how. And ye baba swani, and ye yesu aba, your friend Dr. Ebenezer Ochre. Udi ni jumadi ewo akof heba. Yeni Dr. Baba train komoni ebisani se doc wadaruma. Se kase premature ejaculation eden e de na de bed kwambe ni betimi afa aso ano se mema. Doc adopa ye mu achi o. E mema nyina ye mu achi. Ye me o opani. Ejidi e pass. Yehu adom ye ho ye na nso e. Yehu anada roma ye nso ye ho ye pa. Ami. Ya ma se fu nyina. Ya je so. Ye da se ye fro waje nso ye da se pa. Yo, Dr. Ebenezer Oche wadaroma se ye ka se premature ejaculation ni ti e wa mu na ye den ade a. Yo, me kwa me sempa me da se bebre. Ye ka se premature ejaculation na ye ka kutia ne se. Bema one ne yirikia ewo empaso a aya ne ho enche na esane ana se bema ko ne yire ho a onche kura smakitu abi na ne ho esane no eno ne ka ne pre maso ya Christian. Hey, doc and na che se ye bre pa o. No kure na eno me ko pa ba na to so pa wa no bo kakra bi so. Bo kakra bi so na ya wuti ma system no. Na onti no nche no se obetuma ye ho bibia aboa ono ankasa no ho ni edi kan kura no eye obre se uye adwuma bre pa na won gi wa homi a to le o ko yire ho a enche na ohu esa no de to so mi no eye agengen uye be ma na o ta adwin bibre a effective pa wo bra wo oyere enchen afi ye wo awari mu nsensem ahuru bibiri asisi relationship mu enioma ekoso mu no se enye niema woni gi a eno so timi ko fasa o ha no ba ena ba ko ka ho hormonal imbalance sa hormonal imbalance no eno so etimi ko fa sa premature ejaculation ne bana hormone imbalance obi ka say de we na o ka ho say obi dey friend testosterone sa testosterone no e tie short bra wu mi no e sa wo ni padua ni mu enti bra e so te no etumi ma wa ho ode a odidi abro mpa so no e so te enti se obi ti ma se tifo tie a ye cheta no ma we so afi obi a odidi ya enche na wo ko yire ho a eno nso okwa unya no senia openo no enti udidi a kema no nhoro do bi mra ntemu ansa na wako oba ho se wona ne ekusia ena yo enti da ku aba ni say no ye hu se adwendwen ena obre ene ntokwan kakra ewo
ya wadie mu enema pray da bi enye sa enema emema yenche ewo mpami wadaroma ekwamba na ebetimi afa ede aso we nyina no esanse ya na yanyere no ta complain pa eba nisi ana ehu ayo mahia ma omode ya toto bonsam na anim se bonsam wadaroma eba nisi ya ekwamba na ebetimi afa de aso ano yo opani dia ewo ni se ye wa kwa hu bibiri faso eso sa ohoya no na ebi nso wo kra nuru bi a onom bi o ha diabetes bi a abanemu a wo hu de ni nyina akọfa ba enti o ha ni di kan no se se adwuma ayeye no ye be ti so kakra na be gibiri di ahome agi ahome kakra eno achi no ye be se o ha bi eda ye so adwunji bi eda ye so no ye be wo ne se ye be tu bi egu na ya concentrate ewo ya ware emwana se ye ho kafo a obe hu ena ye wo nu ahoro bi wo ho a bi a we to maka se obe yusu bi ebinom yusu aphrodisia ewo krum eno so emo papa ye wo ye be manase no ye wo ntini bi wo mu a enu mu na mujira ne bi gina ansa na chimi apenetrate enti saa ntini na wo ho no ye didi yi a etumi tiesie no ho kama ema eno ankasa etumi ye na dwuma yi enti inuane ba na ebetumi di didi a ye maji ni garlic kakadru ene rentiano meka ne oba no emra ye bia ne mu ye di ni saa kwan no so a eboa yen ema ye kọ ye ko ka foro mu nten a aya na ye time tofem nsem ega se o ye be ma na wo kọ ye nchen a ujira mema wo wiase nyina na mu na yakọkọ enti okona wa ntumi a ndi nkunimu a na de enum guase aba nke be sey ni anu mema ne se omuma ni jimre fie se ne be ya ede asumge be ba aware no emu yo do kana pay ye bedo ase ene enchichimu a odi amaye we dia ye nkoma hu hia ye mpa nti no se no aka no ye be ne sa why yo obani ye be ne sa me kono kakra me ka wona se ye mrantie no omume nyai self medication no se on se wo ha wo tinka se uni ahode wo mpem ana wankasa wakọ pe group no wato emwa eti se uhu ni saa bomode se obekwa akoye hwihwima se de nkra na ekọ edi ohaw ne ba na onye hu ohaw na fi waso ano ebi ade abubo si nyina bi kra na enye no a enti se okọ na okọ hwe na hu ohaw na enu mu boa wo se na ebe ya obetwe hu ebe ya wo de bani bekyere na wonya moa so bi pese wonya moa saa o hwe me kira kwa ya ebi tuma aboa no na me number beti ja so bi hia bibi etita na e pa cho watimi afre so me number na 0544 00 6210 0544 00 6210 o tema katamanso yo do kana pay ye bedo ase ne ombre no wadaje se ne anopai wama yesua de e de afa premature ejaculation ho anopai ye da se pa yo papa me so me da wasi bebre ma yo Welcome to Thursday morning. enti ye mema yen sempa and Dr. Ebenezer Ochraboa yen o se mema ma mota dwendwen pa no e ka ho ema e ya mokompa ma mo nche mo hye ne so afen so ma mota bre adwuma enti chese onya daje kra ngina home eno so e ka ho nti na wokompa ma wo nche eno se awade mu ntọ kwa nkete ma no we de akoma mo yesrem
ntokwa wa wade mu nyina mu na mokɔfa ba enti ema no yɛbɛsrɛ sɛ monte ntokwa no so ate ntokwa no monte so moni moko a monkɔgyina boxing ring mu ntokwa nketenkete a ofie na ha mema no ɛna dɔk ɛka no dɔk yɛateɛ da se dɔk nso kyerɛ sɛ mu a ɛmɛma mo hu sɛ magudie ɛwɔ mpam aba fam te sɛ medie bi na kyerɛ sɛ mo ahyɛ ase ɛyɛ mo ho aduro ɛtotɔ nduro wɔ drugstores ahodoɔ ne pharmacy ahodoɔ mo nom no ɛnyɛ dɔk sɛ mo nyae ma mo twikyikyere ne nyinaa mo nyae samate ma mo twikyikyere ne nyinaa mo nyae yɛnka nkyerɛ wo wonim nso paa so hu Then I make catch say madam for a DJ for Dusty. Na yere prada ma ni twikyikyere da ho ba na prato ahye. Ugo hie bola ni gu. Welcome to Thursday morning. Anka kobisa ya se green otia fefefe kobisa na se otia fefefe kobisa na se okuma se enkoda na omusi so bo se omudro se do moto half na bi ni green onom na green osu anyi oh ya juma madumo mic no Madumo mic no. What do you say? We no aka se bibia wo. What? Why and we see so awanya nkwala nema. Why and is awanya nkwala nema. Ya wo be ye kokobisa ma. O da bi se enwum na ye bo no na. Na won ka se kokobisa wo mi mu wase. Ana amfa ho nye example. Tell me the nsakra bi am wo na nsakra ba wo. Wo de nsakra ye nye dey. Am tu na wasesa ndu de to aso kompacho wo hu se masesa na masesa ye wo de ka wasem ko o ba se wife anopa yi usu anu na nti sei usu anu ho tanchen sei anopa mo ko de ana ye careful ani pe bia usi unyina na wo sesa unyina na wo sesa wo sesa na wo ye fa na wo ye wo ye fe apa okay me no ba age anka me no ebe di achinye kakra ema de ema enyi a me to me enye we to me oba enyi a fiti 18 to 30 years oba enyi nye fe and so the 10 years crab and oba enyi efe it's true youthful age ebedu 30 de oba enyi efe but if 30 hokono no oh mfan say 40 nye 30 40 but remember there yenyi no na na ma ho ofe ne efa nti me to e hu mi tatantan sa no hu mi fefefe sa no me nyin kakra kwa anim kra me ho kra ba efa kra che botom na be kire botom na be kire na adu onim sa ho fe ni gina botom gwa ho botom na be kire so onim ameka kire botom na be kire za so onim bia ne ho se be sia ya tan no eno ho fe senkra na botom nya fa utiti se dwati me so na metisun dada ayo ene wo hu dia na prakuti pa yo yenkwa na yenkohwe ene ma hodo ana no pa ba bepie mu na yentobi enkoma yeyire no ma kina koya fofie da die emema ya be kodwa so yemfa sika no ema yeyire no ma sanse de ma yeyire no ma ya na nsesa no emma we nyina chi no omuso omu niska we nyina chi no omu sanso ye adwuma eso omuso omu niska Emma
star 426 star 8 hash mega cash lucky box enye mwanwa se mega cash lucky box e ma na edi pa esan se kamia se ma da bia na ye niska agroi enipa hodo abafie ha baji omusika nyina ye ma ti bomodi ase ode oho baji mu ya tuni di mega cash lucky box emfa hone network bia wo so eno aso befa phone wa dial star 426 star 8 hash wa select number 2 Max FM eno atu wia boxes mako nsia beba bomodi ase obe select bako lucky number na se box wani je ho pa no wa select eno na scan wo munti o select ya na wa select ni ye no achi 5 Ghana cedis ni achi fato so sika bi e be fim beba na ye odia onu abusuafo dia enti bomodi ase ode ho ebagimu ye fast da ma kivo hot pepper kivo ye ne ye hye se na manfo esuasua ye nansan amanfo aye mekwa hodo de agu sachet mu a chese ewodua so a ye so na ye hye se kivo gari ye ne ye hye se de gari agu sachet mu amanfo ehu ananse amanfo aye ye bia mahuhu ni se balu na mom ne ye kanfo de ama se papa no kivo hot pepper we ne ye kanfo de ama ye adwuma ewo restaurant hotels ahodo ye aduane de ma schoolfo ye kanfo de ama se kivo hot pepper no nya kakra bi de so aduane mu a ano ohye nti we no nya kakra bi a na che se wato kaso wato breso nti bomodi ase kivo hot pepper ne ukodwa so ndadwada edabi ndadwada ukodwa so kivo hot pepper ne ye kanfo de ama na sai mo ya de mom de ma mo ye spaghetti ni indomie ne ye keka ho anwumre okwa ho ni nyina no kwa o kivo hot pepper ne ye saka kragu ho a na ja na ye ko nti ye damase nso se ye de ba ye no magi atum ye ne ye se ehyehye na so eye de nti bomodi ase o de ye aduane akakra bi keke na o de asom na ye ko anima na Mazba si en kancho se ye de phones ahodo piaba wahu na ye de Philips Essence phones aba ye na ahodo pi nti we no ye nim se na ne ma ko mani ma de nkakra nti we ne ye se bra be deposit 100 Ghana o be deposit 100 Ghana na ye de phone na ma o ba na do Ghana card aba na watu ya ne nkakra we ade mienu pe ne hia de afi ho o Ghana card ane se obedi hu ni we ade mienu pe o do Ghana card ba ne tosu mienu ne se obedi hu ni se bosha obehye no na watu ya ne nkakra so ati ase ye nso we uwo bi a fine uni bi nso a ye ne uni asem ena no nkrofo yi na omuso omo ma loan e wo krom na ye nua bayi ekwaji loan bi afedu se ye gi loan no ye ba na sister na edwane ye ba na sister na edwane ye be kwa na sister na edwane ye be kwa na sister na edwane ena no sister no ne krama bi ofio na aja ofre krama no otwi bidie wo boso na ye tuntuntuntuntuntuntuntu ena otwi chok kakra na ye fita kakra na de isu kakra faye ena ofre krama no ena penti na ni ase tuntum ena de lice tuntuntuntun kakra fa krama nim ena chok fita no so de fita ne kakra peti krama no afa nkrofo ko se omu kodan kana na de krama na koto dan na no omu hu krama na omu ka se jata eni omu hu krama na America sa sister na ntia omu dan sister ne dan sister na ntia ba mas bad ye yente sa enya fe ne be down kana de krama adane ye jata davi ye yente sa enti bomodi ya phone bi a ope 100 Ghana cedi bomodi abra beje na tua ne kakra enti channel so unya no ba bia gise mas ba ye na mane ni 0544019552 eno ena ye na ma no fra no age mu nkirekire mu bia bino yenko minua ene eja ye mfiri krama jata na ye mra eye masbai hono a masbai eguso a ye bodawuro a kire ye natofo etiefo ne obibia owo omaiga na mu empo se wafiri amanone na ababedu omaiga na mu na wo pe home appliance papa ato e de akwo fia eye masbai bopin wono mo na wo home appliance bia bi ewo ho chese brand bia ukope bia ubenya bi wono ewo Sinis Oraimo Techno chese sadi etie bia no ubetumi enya bia ma won so wa yusu a eye kama pa emu mobile phone emu TV emu fridges air conditioners kire se edo so yie pa na we ani ti se me wom ni se
Xmas yi wɔnom giveaways wɔnom kyerɛ sɛ bopin hɔ na beto refrigerator air conditioner mobile phone ne home appliances aka bia na won so etimi eje saloon car TV smartphone anase home appliances bia uni bi wo fie wei giveaway a must buy for de ema wonum customers eni nti se wo pese unya sa akyede we nko ade de hia ne se wo beto ade wo must buy bomodi ana kwa wonum shop wo Madina Zongo Junction Tema Community 1 Junction Mall inside West Coast Mall inside Kaswa Takwadi Station VVIP OC Telecel Odor Rice area La Paz Saturn Building Dakuma Junction ye name Mass FM Mass TV ene wo edai ba kuma sanso na Odor call main traffic light no wonum ewo honum a ubopini wo mu na akoto ade a chese buronya yi wonum ebeche wo eye eniema bebira wonso wani betumi age hu yie papa Mazwai kronwa na ekawe wonum echere se efisa abre ya ekọ womu unbeatable band afano edaso ejinamu womu chere se brabeto TC washing machine energy kettle eka ho 5530 Ghana cedis Infinite Smart TV and a smartwatch and also 3000 Techno Camon 40 Pro and a smartwatch and also 3170 Ghana cedis. Better sa niema mienu wei na wonso so fasika kuma bi etuaka. Visit Masbuy www.masbuy.com.gh and after one was 0544 019552 0544 019552 Masbuy actually say eba na Masbuy dia quality you trust. Kumi. Yo. Enti adwuma kwe adaro ma omobo an sika fa mu ma ye the maximum ndi ujuma de bro. Ye da mo ase. Na emra so say ye de ye street value ujuma de beto aso de ma. We no fatuja ende ebebu be nso o. Ende ebebu be nti no. Sendra ye bu ba na nipa din wom. Yeah. Ende ebebu ba abo abi din wom. Ah. Ye free ni fa ye kwa abo. Okay. Friday nsamanfo. Friday ebebu ba nsamanfo din wom. Nsamanfo wo ma na nsamanfo din wom. Nsamanfo ni nsamanfo din. Nti na wo de dikabu bi na me na asa wa to me atwene. Ai sendra me aje kumiti asimpo saman. Na nka se we twa nani ahweba. Wa na sha ade ne sha se kama. Ewi akira we yie. Tie ne ye nsamanfo abebu no. Nti na de ebebu ba abo adin ya wom. Enti no fa vibe no tudwa na ye koma. Ayo ene ye vibe no na kire se ye busa se aso eye befia empempi ya na ye maame nom etwa entoma ye papa nom etwa entoma efie ba akumu chese eye bia ye betwa ntoma ene ye bisa se aya na entoma twa ne bota ye be nete ye kire na empo ehia se eye befia ye twa entoma na wei ene ye street vibe na nti ofra na wa kire wadwene entoma twa ye eye ba ye twa no ehu hia na de empo nti ena ye twa entoma se amamre mu no asem bia na se botaye bi ete ye kire na eno nso so empanimfo abam na ye hu yo enti ye koba na ya behwe de botaiment nti a ye ba ye twa ntama ye ba sese ya Mensa kamekao. Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh yes, with Max Buys You Shop You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. Calling on all alumni. Join us
every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasi. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Smogans is feast time. Join us on Monday, 8th December at 8 a.m. sharp at the Reverend Mother Bernadette Assembly Hall for the 2025 Feast of the Immaculate Conception, a day of Mass, Thanksgiving and giving back, including a special donation to Kolebu Children's Department and the induction of Smoga 2015. Dress in your elegant Smoga cloth and celebrate our theme, honoring our founders, living the faith, serving with truth and virtue. Proudly sponsored by Smoga 2001. Smoga, Veritus Veritas. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura is a deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shesek Accra. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is 89.7 will roll, will rock. Max FM, what do you do, Okita say? Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛse no kwasi ada untumi fa do adanso untumi fa bladanso kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Majiwadi tina danedi wunji di misibisa ko ofi wona mefe eleti so bi febede aka echika mede do chiame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Thursday morning.
Max FM 89.7. And I know radio presenter beauty radio so no boss anyway. Say no jaduma. Yantia said that or crowd at tier for fe. Say no the new way crime, Mr. Media mean fan crowd you. I feel crowd that you man maybe assassin, you know. Men fan crowd me what I feel I media you man maba. I feel crowd maybe assassin, you know. I'm saying more kwaba from Max 89.7 Max morning the one was gusu with you know yeah kwa kwesi no kroba boni asode so yeah from Kumikasa the beautiful green DJ Holy Aaron the Kwao Mr. Bobby boy Emma yeah the Max morning the jumadi na bro emra so yeah the street vibe jumadi na to aso the man na ye nkomo na yetia wa eya na pempi no eye ba fia ye hu se abusuafo ne adofo ta twantama oba be piem organ ade ya na mpempi na ye ba de antade ya na ye ta hye tuntum anasa kokko but etoda eda kwasia da ye wie bibia no ye behu ebia nipa na wawu no na busuafo anasa ne ma no no matwa atade ba ko no omo hye eno na ena ye bisa se ede ne botan tie eya na ye de etwa entama ebra ye yesan se kamia sesa entama na ye na etwa no entade ye de bepam no se nya shatade ne ba ko ne de wie yie na ebi ntimi shatade ne biom ebi entimi shatade ne biom esan se botaye nti opam atade ne ode ye yie no awie na media to me ubisa me se ede ntie na ye na ye twa me nim se ye na pi na ka se eho hia but in a way no me metimi aka se ye na eboa promote ya mamre ana se ye nkocha organ esan se Santa Mani Pine ya na yeta etwa ede eye yi na se ye hye no ye wo symbols ahodo pie o ma eya na ekasa efa nipa na wafim ne ho nti eya na mpempi no mo hye ne sa na eya na ebia nyenyi na ye o mo hye ne sa keke etoda be hu symbols ahodo ye edam a nyina no ewo meanings a ebi ti se di nkrase mo ne ne keka ka ho nyina no nyina wa sekira eya na ebo ya mamre hu dawro enti eya na eya kama me ka se me papa wu for the first time na say jaje over ni yesi me twantama me se boy me twantama de ada say na me nua no ma fa ma chia ko twantama efe du se yesi ema no we he ema ni megina ha obi a shentama tade na me she me me she ma tade tuntum ate se me t-shirt o se me Lacoste tuntum na na che se oma fa ba chikura ko pam ade na che se mante ho hwe se ye ka na me bo me hene in fact ada no na madam Usronko pa nti ye bisa se botai ba nti na ye na ye tetwa ntama ade ne botai nti a itwa santama no na eho hia ade eho hia de grino Minia enkomo yi yenti na yenkwa hama no so obi ana na dwe nkyere wo so o ka se ya na tada bia e promote ya mamre ne ade no ahu se in as much as say promote ya mamre ne amane no e wo say ye hwe economic aspect no so as I say na aye bia ba na e betwa ntuma aye bia ba na e betwa ntuma de a ene se e fa ba bi no so no be ma asetena mu ayedin kakra o me hu ni say enka ntumatwa no kura mpo no nka ehia because ye wo ntuma eye ayituma wo ho anya hwe no ye wo ayituma obi a wo ayituma ba kwa na miuni bi eda ne obi se ne trunk mu enti no se eye ba na eye kana ba fie di a ada na ye sen boka asan akotwitwa ntuma ne ade media to media ayituma ya ye twa no hu nhyɛ da ehia bebre sa yo hu nhyɛ da ehia bebre sa eno enenia grino eka edefa yenkomo ho yemfa hama no ntudwa ma na bramu na yensusu ho botai be na wo entama ye yi a yetatwa no ho
na mfaso ben na also ususu se mfaso so na se mfaso ni so 0551598321 0550055522 0551598321 hello eti saying the one they say konkoma for that yati konkoma for that wase why media they keep your secret. Keep. Okoshe. Bisa na okoshe do okoshe keep na okoshe. Oh me kodo me koko ngetu ho kakra o. Si ase ni koko no ska be mo ngetu me kodo ho kakra. Okay. Keep yate. Akwaba. Yeah. Yo. Keep an pay ntio. Ayi ntuma ne de. Anu po de anka e refa ni se o ma me ewu ana papa bi ewu ana owo bi asi a otu se ni pai de na ka wo don na se nka o mo bi anka de boa wo nanso fanse owu kurade anka ntumi nti wagya ho no se wunya bibia se ehyewa ana se e wo hokra na wo de be kai ne se we ne ade ana nka ebesi wo mabera bom so amane sa se bi to se o ma me ewu na esi etwantuma bi to se mabusu asa like umami wuwa ana hu se abusua no asampa nti eboa na emom ne moa ba ko ye ekuro bi wo ha me bi se body uko wale abetwantuma oba wo abetwantuma wo ya dollar abetwantuma tuma no betwa no bibiri ye de ne de o de kai yeah one boa that chip this is my danger no you keep your secret here that say why yada say wate yenkomo ya no ede ama yen yenkwa hama ne so 0551598321 0550055522 hello ye hwan good morning Kwame medasi na mechi amini aba junior na many about endi many conference yama ejumera anopi the big years anopi any market actually for na in classroom and come on for stream any live worship and for na with just to come on and so am me here me met nyaka say ye ni pano ye say the ya change from kaka. This I say me pano otiasi no. They change me di mana. They change mama. Me pano be me no e kabaro. Afi na ye see e koyen. Ye complaint ma we. E couple. I can me pano otiasi no. Sen no no. Me me pano wan sana wa ye de. Wa be sen no na wa ka sign and the wood on the pano. There be e wrong ye. In fact, we do it. The president wants to be cast. He can't. In fact, we do it. No imagine to make a crime. You know, or being so to us. You, Kwame Yeda say 0551598321 0550055522. Ye didn't come here because say, Edia nebo time tia, and I said, Edia need the bottlement in tia, na ye chantama. Ususu sem faso was so. Ehu hia se eye befia yitwa entama na ebi chirem se ye edisikaba kire obua ye wo edema nipa na wawu no na ekasa nso esan se ye wontama bia ya to ne din brisi ana se brisi na ye nnan so ye nim se asem kasisi a ye se ye brisi asi nti ene de abotre Sir, baby, I got water. As I'm say, bridge na abo, nye brisi. Brisi ye to my tuntum. For that would na brisi near day. And to my tuntum. Brisi. Day. Tuntum. And I see bridge. Aye. I don't see as I'm Cassia Nessie. And I make a day. Me makam yenu na bo maka brisi ena mabeka asem kase brichi brisi wo kan ni nyina brisi yo hello why nie
Hello, Kumi. Yeah, oh. Honorable. Honorable. Yeah. Nada, honorable. Honorable. Yeah. Honorable, never for the news or something. Honorable, Honorable Benny. Okay, and honorable the chest in there, say. Hey, honorable the chest. DITWESON, Dina, I don't know. Spelling I Spelling I Spelling Brofo and I trim. Debbie Chi. Okay, the E, there were you. O-N. Honorable the chest and the pay. Whoa, mention unti. Yentio. Your pamo, brother, why? Mate. Coming out, what is it? You are Dominion now, sir. And the other ones, your papa, you know, what is it? Boko, now what do you mean to me? Hey! Oh, about that day. My poor friend, I won't be any problem when you do. I mean, quite now, why we didn't yet that we see, woman, me, I want to dinner, I drop by out. I drop by out, I drop by out. What's it, me do honorable my sing? I drop by out, maintaining catch it. Atamas, maintaining catch it. I believe Saturday or you and I'm a boy. And 6 March, yeah, or China. December. Or 13th. Debut. Yes, hey, Kumi take a break, never be an amno power. That's a Lumba, then I saw what you got to do. Yes, I thought yes. Okay, I thought you had a pam. Oh, when you are that. Honorable, yo, Kumi and a pencil there. There be a mother of Froba. Kumi made there to me who is them for so be any so. Tell you, can kind and mambre when they but is here and be my yaman abroso. Can the pepper may be or bring poby a free moa near pen to maybe a beer and yen to maybe a cake. A beer din crassy booby, I would deem a becan. But I said, I said, many about Obi putting on the go to go across the party no gentleman. Obi will cross in the coy ador in the gentleman. You know, I think the same for so. A cabo, a say. Honorable. Kumi. Honorable new. Because in you. And a pay that say, Ubenya Cheudinti. Na nyankopan ya dum wakudu heaven yo mpacho krache bra ya fro say ya mpacho din the same bodi na ko heaven bodi na ko heaven ho na be hunu yo ona bo ya de da o hwe asere se misa nura na me ni madam Fubika asem ya wo ken na abesi mitim o say maame na say instead of say nka nyankopon ba ya de boyefo no de ye be ko heaven o de ye be ko hell no ade no fa ye nko heaven ni ye nko sisi mu niema Father Abraham ni mu niema ache ye ko made de ho heaven mu made ache say the prison o heaven ho and I'm saying how I dream about him what they can say ba ebe ye say odi e kogu bonsam jam ahye enfiri sa ahye kwade e ne nko so ho fa enkogu afiase o heaven you sure say afiase heaven afiase heaven bi ani ebe ti say Ghana sikani Oliver Kamba Ghana sikani ni ha we go 0551598321 0550055522 ye bisa say say ye ba fie na ya se ye twa ntama de ne botanti a ye de etwa ntama na emfaso de be na wo so nti a e wo se ye ba fie etwa ntama but unim ye ka ne say no enyo bia do wu etwa ntama wo enyo bia keke me wu ye etwa ntama ade na ede ma ya bu abusuanti a what is a mo bra omo ye twa ntama mo no ye bi omo madi mu ebia abusuanti papa eno no e wo ho but obi wo ho no ma aye no kra mfa ne ho kra na ye se ye twa ntama kra obetwa bi so eya se ayinum na de ha adwen se ye omo ton no mo ton by force omo ton aye bi o tim se emfa nipa ne ho e bia na damfo ma mi na oboa na ye na ayekese we recently madam forget back ni na wuye ono ni na o omu twa ntoma watwa be kire me metwa bi na mse
Montuma fufu. 05515932 and then Pacho when ye Ima Adenta. Ima Adanta. Pacho so who ya no pay. Pacho Nyamia dum now there. You who are doing here. You might entio. Media to media and to my channel. Me who say have any significance ya and I say like a culture and I say the me who say a beautify program no. My program yes and secondly no. Me who say that me work into ma me shakota a particular year na minka. But me mean to man as a mepa koton to ma not a chant to ma dia meton is but father me woman to ma met me I said yeah the hun is a hunia. Umi ye Nkomo oh ada o mama baby ana enye radio so ata mate gina so na men throw number me fro gina so ai. Oh, there's Bamifa group, your group. Okay, all right. It is a woman number. I kasa. Why? All right, you let us say. Enti yima ewa denta ose nkomo ho so your mama baba kon me ban kran no me mu en de mobo yo yima wa yade se wa hu nua be ma mobo na mabre dodo abre me ba green no de se onim wa bi ade bo me na me da nya mo ade abo mo so de me nya bi mfa mo awo da ba ye me kobo so me ensan me nya bi mfa mo awo da na me da bo awo me ni mo holy nzo obebo amenzo chese no ni mo aka de sere pro oni mo aka de sere pro enti yemfa two course enka ho na yemfa freju medie ne nc 0551598321 0550055522 mami nchi amempena fufu amanya na ewo odoko yi a ye friend hwan o se Deborah o se odoko wa ho Debbie so odoko ene mekwa koda ne ho 0551598321 ana se 0550055522 ye din komo na ya hwe botanti ye na ye yi a ye twantama ene emfaso e woso nti e wo se ye yi a ye twa ntama enti ye ka ne sei no se twa ntama na wonim se ntama bia nso ekasa no yeah ntama bia kasa nti ntama no ekasa no nso eboa obi oba yie no bi ebo hu nipa na ye gya no kwan no abraba oba ye ebebo ewiase ntimi mi se mo ba no ma hu ntama bia no amabo bra aya de hello good morning yes sir udi ba bia frefi NIC obacho si edi ni e Kwesi NIC kusi yo wadaruma no pa yentio me dem me wonu sem fa to bi ni so bia baku masa how me dey imagine pa me come dey na eye bi ba efie no mtan mo mu ntie sta o no mo piani na begum so na me pam mom free ada no die bi de it is so many mam nam ka kom se me ba ma konzo entuma na kam obi ampom fra me mi da me na me entuma no we no emfaso bi ni so om de kobo show ni wi asa nti me hunu se de kakra na eba emfaso bi ni so se santama no mo pama ayire so mo hye ne ba kopo wa hu yenya awia yie ni pe no ane no omo jagu me hunu se emfaso bi awo so bi ni so de ka hunu kra eba obi a prakoto bi om to bi wi ana fe obi a je afi yie no kra hu kanu na afi ayekese gozo obi a de akoto ntuma omo ndine mo ayie na de kakra ba yie yo me de mo ne sem fato ni yo kusi anopa ye da se why yo o de wa kwa fashion designer nti unim ni awoka why ade te omo de ba ye wampam se egu ho yi o de be de kusi no se ntama egu ho yi oni omo be pam na se ba
On fanya a year bedspread now. When you are moved to try to set or more way no iron shell no. So not just or 20 miles. It is when they were holding in a man from Tama or Mampam. Oh, some go no other confirm me. That's all my answer, my dear. That's how we imagine on your day. I don't be bass or bad, James. Any answer. However, Naira. Enti dachi putupru a ɛwɔ side ye betwa ntama na yɛtwa bra putupru bia ni baabi a mesere o me nyina dimension nyina dachi mayie me bɛbɔ bra medin uso begu medin be home name medi name pa uso go nyese mi nsuro wuo but me tam nso ya me mepre wuo me nyina di me na nyina wate asefo asase so tidakro ubeda beso na wani bete na wawu aba me ntimi na nsole mo mani ntimusa bra enya fe na me begigi wuo so me youthful age afi a me bebo bra behwe me ma ne me na nanom da ache na wo be piri wu ama me sa den kosro ba fam so go wo ba ifo me the only thing e be ha me say bia mantimi anhwe me ma ndu ba bia no na me kire no what you say na me obi a me meti a me nwoda na me kwa da adwene wuo hu adade ne ha me say ne na ye ha ba ko da me da sesi ade me na adwene wuo hu nyankopon kura nim se me nwui me nyankoi of frost sesi kura unko on frɛ me on timi so frɛ me sesi of flash kura un frɛ kumi on timi kura flash me number no kura na ni tirim so be flash me sesi me nya me nwui me nyini ayi mama pa be so me nyina na ma yera nti me nyini a me di me nkwa na me 4th 5th generation e be to me na chere tem ti se me a ma nyini a enu ani abre mani di abre pa onso de se na wo etia no be che Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7. Yeah, friend after morning and a basi, my sister. Yado Bibia say, well, Bamu, I drink to him, dear Yada say, and Kivo hot pepper, Darum, Momo boy, and yet the street Vajumadiana bro, Tibomodian said, who could be a swab to be at the accommodation for Nina. Young queer man and come out Kenya no. Young fan to us when far amount. Mega cash lucky boss. Ya mama kwa beti say. Na me adumo yeja. Oti ase. Ose. Oti.
O say. What you say? I met ase. Ah, what you doing? Ah. Seriously. Me did o ase. And me train say ni na me person de me ye no. O de me ye. Na what you say? Ah. Maybe so no sa na feel bad. Obisa me say me tias me feel bad. O feel bad. I na what you say o ye de o ase. Na unim so feel bad na ubisa ubisa me nim say me bisa be feel bad. O ye de o ase. We bisa bi o. Me kura ya na me pon radio say e bon na ti me den kura o ase me hu ni amede me. O life o ye. Tunya nka wawu. Ana. Unya nka wawu. Na kama boa na nka. We ja me kwan prekwan. Si we hu. We bisa bi o. Na o hia me so mfa so de. Oh, so mfa so ma o man Ghana. So mfa so. Abusu akura nya me so mfa so na Ghana. Ah, eh. Eti na eti se anope. Ai, na me ado. Where did he? Da bio. Me didi. Adentia. I don't know any massy saying. Me didi no any massy saying. Say me man from so back ya na ye and from so back one. No ba chro no akubisa say why. I mean, Nimni, I come and maybe say, where did he? Yes, I'm hungry. I say, I'm in the About 7:35. From Papa. Oh, now I'm some one now, some didi. From Papa. Now me de so I. And some show. Mega Cash Lucky Boss. Star 426 star 8 hash. Yabogum idea na echo. So about star 46 star 8 hash na Max TV and as a Max FM beba. Na wa select Max TV and Max FM. Ninya ebusu akro na 6 boxes beba no wa select lucky box from 6 boxes no. Now the kakra to us 5 cities or more. Na say we game resource beba eba na say we this car na usika ne to aso cash in ubenya. Now say you be first time out here and Quebec say mega cash lucky box and you then say and we ask na dane bibia be your phone and me no ka say bebre na de mo phone and a peske gu honom obi honom a otifie aso onye ejuma enso na phone sika de brand nyes ka ketwa e say na mega cash penny fat na say e de agrobia buy friend mega cash lucky box Max mega cash lucky box agobia what wa boboa no uti fie say edwuma mu himfa on uti care mu eno anse wa fa phone no wa bo star 426 star 8 hash your phone bia say smartphone say yam no wa fa no wa bo star 426 star 8 hash e won network bia so oba 2 options beba baako ye Max TV na baako so ye Max FM na wa select Max TV and as Max FM ni na ye busu akra na into wa select area no 6 boxes beba na wa select o lucky box from 6 boxes no wa select box na we be ka se fa kakra to ase keto ewom ye 5 Ghana cedis o de kakra na to ase na wie no na instant na game results meba into se wo fa ye fa se wo fa box 3 a game results na ba no game results na ba na se box 3 no 1000 ne guma na se wa game results na ba na bo na o cashin susu diso a enye asem ketwa ntino ne ma mega cash ye sonko kra e wo market ni mu se oba instant na game results eba na se game results na ba na se wadia na instant na no se o cashin aba begu phone so we ye ntwentwen so enya fe ne beka se bra office ana se ye obi hokra na odi sika na okuma ase ohun ni aka se ombra akra ha no emergency ni sika no we don't do that ni here ne se same card na odi digimedie we no wa register mobile money e so it's wa register instant na se usika na ba begu phone so we jina hoje misali ntina empenifo de jumede bi egu akwan ma ye frɛ no promotion and saying na Max TV novela watching so if you de bia no ye promo e wo so say ubeka ye lucky winners ne ho a ye frɛ
I know about the jail new techno smartphone and a branded t-shirt and a sika sika up to 2,000 Ghana cedis. In fact, you go say we idea the prepare kwem Emma Christmas sika chedia promo na kasa na and then so dani 40 the na say Christmas nana ye woman ye di ko inti no if ya dey bia novella watch and read dwumadi so no you select your lucky winners ni ya chom sika up to 2,000 Ghana cedis and a branded t-shirt and a new techno smartphone na agro enye fe di agro kra kumi den na uyemi kumi den na uyemi inti no metwaswa kumi na ha me so be anything metwaswa Wow, we a different breed. I nice say Uber star 426 star 8 hash our network biaswa no accumulating more points. Now make us fa if ya da giveaway na ye no. No ohun eyesroko efa normal game na ye bono. Although code necessary star 426 star 8 hash our network biaso. Nti no wa bono ohun ye the points in a check. The more now points edoso no na say wo so be kan ye lucky winners no ho. Nti sha se born in there or chakra Friday or chance as a holiday and no bo nenya more points now so be kan ye lucky winners no ho. Na if ya no Christmas way no sika chede promo no and then person me ji ho ntoma kakra bi etre so that ubo game now dey anije ne ahosepe be di agro no cause enye easy. So Christmas win sika egu akwam ye sika kese pa na so wo star 426 star 8 hash na two options beba ba ko ye play general na ba ko ye play promo. Play general na ne ye e sha se 5 cedis ene na me sha se kan fiti ase ne se oba we sha se 5 cedis e okono ba we play general play promo no eno ne ye 10 cedis and above. And in Christmas sika chede no ho asem na me kan yo nti eno so o boss sika chede ya o boss star 426 star 8 hash na no akọ option 2 eno ye play promo nti no ko ho no ma na wakọ Max TV ukọ Max TV na ebeka say select o lucky box and am kind the same thing o select o lucky box nti select o lucky box na o de kakra to say o say o bob play promo nti no no e sha say 10 cedis and above yeah nti no betumi about 10 cedis 20 cedis any o pe bia utumi bo e ma ne yeye and no so no si e fa ye winner na ekwan be fast di sika mani ni ebeye nice ye share this year Easter ni mu a Daniel ono na no ye winner onya ni sika 45,000 ne be kan many bre and so obeye ne den onya ni sika ye bodwa kakra bi e wo Madina market and ye discount man ma obi ehun se ampa Max TV mega cash for we are real it's no afi we so sa na ebeye mini baby ebobodwa ni mu but then ye be party kakra Max TV ahwefo nyina mbra sansa na Max TV adwuma phone nyina so be ba ho no mu bi na ye di sika puduo no ama ye lucky winner Christmas we ye be nyoma bebre ye we e dia ma so that players no mani be gi agro no ho yes so me encourage obia say obi amfa ne phone no na ombo star 426 star 8 hash or network bias no so endi sika cause Christmas we na sika ketwa na oman mu no ye dem bra na ye ejuma ye hu ni say unya 18 years a oye abotofra kunu ni abotofra akola totofefe okay oh you're a good student until no unya 18 years a yes ro me fa ho hye agorwe mu and I say we 18 years a o di agro na di ni ye enye say bi a game we betumi abon as many as you want into no do ba school fees ebebo ati asent o ba na we hu senia obebo no and then obi o hono ma oba o say kumi mabo na some game resource in buy ye need network providers na ye ejuma kumi me no ti asese me tumi afa me phone ma frɛ me frɛ be ka say bia number busy yes so say o experience bibi sana no wasa afa phone no wasa bo star 426 star 10 hash
star 426 star 10 hash no akọ option 2 ye view game results nso kọ ho no ma game a wabọ no ebe appear ho na wahu se ampa wudi ana se wendi na obi ho no so a ni game results aba wadi na so ni sika no emetom normally no say obona say udi I told you I see can be tom crown na game results number but obi ho no so a wadi the game results number but ni sika no metom say who bibi sa na wa screenshot results in game results no o screenshot am be ma WhatsApp line o de be fa so o de sa screenshot in be fa so atre ye onko for ho no ma on be jo fail so no wedding come off fe two screenshot here now they are sending number we 0556 974-003 0556 974-003 sa number we no me pacho enye call line why just WhatsApp line and say open chemo ebi afe na obi atemenka anase bibi wanti bibi asia me the number we to jana say open chemo bi a wafre 0242 439 935 0242 439 935 Kumi Manuato. Yo, Tina, yeah, that's a say to Safra Bayer. Yeah, that's a pan. Yes, me that's it. Oh, call who? I mean, I'll call it. Go around. I'm a castle, of course. I can't be who. Sikasem, Anna, and I do an answer near Kayan. Mindy D. This will be can ban your Gianni. Into the other train away. But Metroatum. Which I'm at. Kumi. Oh, tell me when more Metroatum. Kumi. Tell me when more Metroatum. Green or I'm a witness. Oh, set your phone so DJ see I'm a witness. A team was I'm a witness. Kumi. Okay, saying, yeah, saying. Oh, it's through nothing. Tell me more tram. Mitchell. Why? Now that damn ya. Oh, Adam. Joe. Two quite anymore. Why not you read down in Chinese or Bible? Lord, oh, they do none. Madam in chase home. They be better than cake. That's Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7. Your friend Dada KD Empire Seta Chairman Pro. Now, so many madam for your chassis on the Techaman Pro. All right, I'm saying, I'm Fay and Coma Kenya, no, young fan to us, and Farmer Nabusia for the Nababy Pimo. I will fear her. Novella Busia for the I will fear her. Me ame mame akofa atena se na menuaba Petra so agina kwangwa pamcha no pem won te sen yehu ye by the grace of God pamcha madidi pamcha me ho ye me pacho ye ndidi ye as say who need ya wo catch me me ye dem na say why you say hey na etra bi say me see ye didi
And say was our country. And you're serving breakfast our here. Some may trim my dear Simon says, a mundi dear, some moon copy bibina mundi. And then says, maybe says, my dear, and I tell you, what will be sad, maybe you are not sure you are defending yourself. Defending and fast will be any so. And then perhaps your movie. Na ma baby dey bia na mo refuse mundi di into we ma kai mo. Why asemo. Jama wo didi ame na ode to bono. Eduane kura wo ka no nko na wonim. E pa mo cho novel update ho mo fa mayen. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Just me to ni say ya na me ka wo say wa wunim say e wo December no e wo December o e wo December for bro nya ba just me pese bro nya from na bi bo nti o to aka baby say episode ahe na o to and you're not as a half sisters half sisters hey Alfred momo mi enka na nipa timo den wa bomodi ya ti ya nkola yi obi ne ba ne na eyi omuji omuni keke akwakotene mu so wa bomodi ya blast ya ache no ma ya ache ne de chese asayo ma ye omuni na nsuo so de Titanic ankasa na yes omu nsuo so oh ma you won't die I will die you won't die nyame encha de ye hu Diana na Diana efi wotumi abefie abane na na ho a ese se Alfred self tuo edigi na won so mu fifi ho because e feed ye one lawyer bia ye kana na ye ba ko ntini bibia dane ne dia enti e feed ye japade na ne dia e ma ne basili yiso efo no so e ma oye obi a wo su sa se me maami o e na mpese me hu me maami o e fi wone ne papa e na omo aye ba ko omo apam Diana e die fifi wone abrewe yi a won nante won kasampo na fetra wo de ka be kakra ka ho akaka na me de me kakra na me yemi hyehye me de me ka from beginning na say Benji no deserve it say adentina onyonko brebo enka one na hye ade ase na weyi na free honum say o de be ma wonim say waye ni bibi nti wo so say rekon na wo de aye no o de be cha wo krampo na enkodu da say so no ba be fa enamfu bi so say bibi wom enti no o tu anom bia to ne brel enko ne gidigidi che so no the full force e no de ne re ne trust ne bibia e ko share Alfred mu say obetimi de ne company ahye ne nsa e wom say oye oba papa nanso enko ne sa beji de che media maintenance enko ne sa because see a mistake a waye enu hu sunsu aso na see ano I can't say Dana and on the okọ wo she otimi so no oben mpo na no na e na wi na so kopie wo baby na emo Benjire ni ye bia wa kopie wo Afghanistan say he no wa kopie wo fi ni zo kopie wo USA pe Venice on the wire mu kopie wo USA Venice de wire mu ye nim so be boss on ba enti no won say e wiase de say wo wiase a ye say wo ka wa wo hu abo asoso a se wusuro no but matumi hu say obi ne mo wiase ma wo ka mo krampo mo hu sonso akra mo nsuro no because obi a wo wakokoto ne yere mo na enu nti nipa ne tan wo na fi nipa na ba say me mba no muti de obeke bia na wo de ama no to extent say wa pam wo best friend of your company ne so ama e na wo di papa ya ba be hye ho e na papa ya yesa ama o de lawyer omo ye kanana aba ba ji wo bibia e de firi mu nsem e fi de esese wo mo kọ na kire se ye di tu ko gina so ne pam e fi aka onipa de ko woni bibi ti bebi ti na se wonya bebi da na woni aduane di kro woni mi se ade esa wodi wuti beto kete abewanu kana no ho ye me ya pam abrewa yi a wo nante a won kasa eni akole abewe sikeni belebele pan enne ya ye ne say yeah because Benji is so I don't want to use that word here but wa wonim wa wutie no wonim dia me pa kire say wo dia me ne wona ehwe nti wonim Benji si dia wo jeja no ho esiafa ama we ato ne busu nti no ye hwe ko ye hwe dia besie efi dia ye hu say Reina wanwu nti no ye behu dia besie na ye ka wildflower so
Ena Lily ye digging as you because almost Lily Aguas or buy Ivy Aguas rather or buy no ama adiente busua no aye bibia wo ho bibia mo be ye bia nko ye mo na se obi a wo ye smart bia obehu se so obi ba wa bra mu na se bibia wo ye bia nko ye a you just have to cut that person off. Exactly. See wo. And so mo ye o sansa na do so ato odomu ne wato Ivy demu ma. De ye be bia se Ivy on tesa what is akra wonim na wo kana asema wo be bo otu ekun. Efi mami ye digi sa akwa ko hu se na Ivy no ye no ehwe no because na wa yera nti mami no se ohwa wo na wo ye Lily no e wo ho ana obi so be pie ye so me na me ye Lily agwa se na bla 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 bebre anayi de me de me suma no petra because wo de wani ma be na se ye kunwe ene die e de on betu na ni esi no so because ono the other name Lily Cruise no come person mo bete nti se Lily abankwa na because ye hu se e ka say hulu ade enti e ka che ne ba ne say on pe bibi no ye mfa eye Lily na wa ba no nti na ye denya nti no no so mu say o ka che Arnaldo ai ba na wa ba no answer a obeba no bo ahu plan ubi bia because ebusuafo na onyom ba be hia no omunda ho sa tracks akeke because so far so good of feel say or succeed enti ye feed you was say wo ba be ware atamfo no enti sa ware o mo ba be ware ebe ba so anansa emba so na ebe ko siseni enti e no so na wo hwe eyi the repeat this morning wo be hu ebe ba so on wo hu sunsum ehu on o ma frame se me MC e wa ware na say oh wutu be ko Philippine na be na wutu o tena holiday o wetu o tena na anti na che say ye ka me say Kumi na dey Kumi what one kasa na so bie na no so de obeka no 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 ani anti no na che say ye be hwe sa ware na be ba so akumi si e be ba so anti ne keep your fingers crossed today or whenever our ne ba so obehu nti ene no 9 ye be you dia wa wan hwe ne no ano hwe ne so that you can still watch it this evening to understand Petra obema times no okay yes Mondays to Thursdays piano from 5 p.m. to 6 p.m. your day brothers and beba na 6 p.m. no air kono half sisters 8 p.m. Wildflower, not 9 p.m. I can't buy me love. Not Fridays, no. Yes, 5 p.m. Novella watch and win. And in why won't me being share and it's Friday be at 5 p.m. May Akosian Shiraba, Bruno and Irene the choir. Bet na say. Yano Machishon Common as such a idea for fair. No mum no Sundays, no 1 p.m. to 2 p.m. I am mammy. Akofa sensational. Hey, double. And also at the novella chat ebebaso live. Ew. I was Sunday me pato me wie you answer na me kono. Eja my cousin producer that onim. Yi won say festive season on yema bebre na koso. Na sisi ano eye Friday eye holiday any Saturday no. Music for eja madani omo spokes woman ene. Omo ye bibi for a man kwa your friend she rhythm ewo alias français Ochina Friday almost start 6 p.m. a man kwa na etonyom and a maso kwa na ebo instrument and na se for enya agro and a Saturday so I best start from 6 p.m. to mean to be my time no and no a man kwa na etonyom na those who are on the bill you Efia Nocturnal you Aclair you Zaracora you Maya Brew you Lola S Lala ananya sa anenta wono ena ye wo kesewa Lali Lola omu nyina omu woso bi ye wo kesewa ye wo gospel musicians e manko a wo be hu ma boy instrument na ma to nyom akofa so ani me ko ya and the others entino ya ton sa afro bia say holiday ni dia say Friday and Saturday from 6 p.m. alias France. I'm sure for them I say onum na now so pen any near. Welcome to Thursday morning.
Yo, iti wenu ye mamenum ne ye papa nom omo odonwom. Iti yesua no na o ya kwada awia unya te sa nwum we pere ye so say sa da no mame achi beka fam. Iti wenu ye mamenum Olive the boy. Omo ni Kwaju Black omo so say Olive the boy ni kidi num na board don ma say edi dosi ha nti we ye maame nom Olive the boy ni Kwaju Black ni kidi omo odonum eni me hu odo anya shock me hu odo to shock okay I'm ka so we hu odo wanya crayon Onim say mi swanya na nasa na me to sa no. Me hu odo nya chalk. Me hu odo nya chalk. Ohu na nya blackboard. Ohu na nya blackboard na nya chalk. All right, I'm saying that you say and you ne pa kwasi afo e betwetwe nkomo. Pa kwasi afo onim say papa edi oba na e adesua nko enti no na ye ne betwetwe nkomo ntisha no so. Enti aye koso aka say na ye ne pa kwasi afo Dr. Pa kwasi afo betwetwe nkomo ye twetwe nkomo dia fa natural laws of business establishment obeye adwuma akwankyere ben ye niema ben na wo ho e wo say ye hwe ne ye de edi ye ndwuma no Enti abusua ye ba ye betwe ho aba ekoba na ye ne Dr. Pa kwasi afa twetwe nkomo na ene ye sua de afa ya brabo mu ya say ye besua adwuma no edabi ye bebu shops ahodo na say ye be share business ase no ede na wo say ye nhwansan etoda be hu business bi obi a ye nko akwa bia na ageta enti nyina no ene ye bedi ho nkomo live on Max 89.7 ye ba sisi ya. Hello abusua 4 your family Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. Efi Joada, Ekosi Fiada, about non-crew kosi se dumienu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika semne se die, ya system about non-du kosi se dumienu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho any boran crofirman so, nya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikam. Afeso so, about the kutukubon sem dia, any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho professional boxing league. Ya de hun semina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaimu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trabia DB. Sounds so any of the big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Mensaka Mekao! Now what, dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh,
Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek salon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. This promo is being run by the NLA on the Caritas Lottery platform. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. Wako school near you, you have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated kura. Essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by Kanketsi of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. 89.7 we'll rock. Max FM, what do you do? Kita say?
take a one day. Yeah, fund him. Link up. Yeah. Juma, yeah. No holiday. Hey, we dey speak to the microphone each and every day. Those days we dey stand on stage, shepherd with no pay. Make you no shock say today the music they pay. If you hate we for no reason, and show. Should be you won't make we end for prison. Welcome to Thursday Can't morning. you see this be one a season? And show. And show. And show. Bundin, fire bundin, fire bundin, bundin, fire bundin, show. Fire bundin. Your friend no Article 1. Now say you're turning catcher. Ghana for so much, and Uncle Pombet and cow. Dintini no bar for Frana Chessa, ya badge in so did be a fiba coffee in Natchez. Ghana for your news bank. And one. All right, I'm saying, I'm quitting na yentin komo if you tower for you and Dr. Parkwas ya for chicken komo yene. Desire Caesar can, baba chicken komo, Wadaro Maudini Mancania Fatame. Yene penny baba chicken and komo. Na ni dwumadie bia ode ebre Ghana for manyane ntiese papa ye na ntiafi paga de abankran na aduane be na obedi agya wadaruma yo yanko agya mpacho etesen adumo mpacho bia boko so mpacho dini me bone sa me bone ye edini ye Desire Caesar Han Desire Caesar Han ana me ye ne kan han esi hwa ano pete sen adumo ahoden wo ho nakopon ado yeso na ntiafi mfa ye be nantifi paga e de abakra one hwan menko na me nanti ba me ne me crew na nanti me ne me manager ne me crew na na onante e de afi paga e de abakra wadaruma oni lor fe ana eja oni lor fe ye mo na eja ye jeje ntobo akakra se lor fe nko na lor fe de ye obi wo ho ba se be eye akoye ade bi ya achenti akaye ho enye ya did go many places. Why be that? Yeah, even all the world. Wow. Like I say, universally, the Atlantic could be anti. Yeah, but ya be fear they say you be so my yeah man. Because we can woman here and sana. Oh, Dimbia, or the Emma Sananchena, or 90 around the world. No, initially, a underground research work. Okay. I say. Abrofona tell me and say ye perishable beans. I say you need baby before you need baby and me ya badu say me the nanti the benanti the whole when I say no crese ye ni butai bia woni sa na ye yes said ya broni ne kana ba me nanti me hu say anya no cre I say baby ni na emfa no but yakopon ya do na say so wo kana say ye be ya adwen say yes ye pese ye be hu baby anti we trim poni senti a nanti afi paga bankran enu de sesi ande according to say ya hwe hu say your sa prostate cancer no high empower organ ha enye Ghana ha nko a hambe ma wo wiase afa na ti ya dwen say ye be nantine de abode wura afa ho ntina ma nti wo nantini na na obo hu de ye bode wura di saneba sa eja wo mre sabe edwuma bi abre wo but edwuma ehia no wo ya wo de bread to nchen because nyame edwuma nyame se edwuma so de nipa na be nti eduru be bi yakopon kwa be ma so waka na watwa we edwuma no so paga to Accra na at the same time so no I say afini kwa ewie no ye tue ni ayehu se enuanom the orphanage ni ade no mo so hia mo nti I say ye ba nyina na ye body rofa nti wa wo bi no otumi tutu futu obi ebedu a na kakra nya na e de akoma mo na mo so e de aye de on de be nanti a o nanti de afi paga e de abakra emfaso be na obenya emfaso be na Ghana ebenya wo so well emfaso ne de menim sesi a mentumi ntena nkasa emfaso be na menya ba mfe se mebedu a na se mebode ro ni ye dia sabe onu se especially the prostate cancer na I cause sesi a ye nim mu ye nti ama ebenum kra de efa ho we crackers wo ho but me feel say ye ti ase ye ne ye hu a ye be hu ne paraban na ye hu kwan a ye be si an because high high na many edru pempensi bi am feel say me body ro fa wa mankwala na mo ba no
omo hu say no I say omo ko omo seek early treatment na omo hu ekwan be faso abe so omo yare and na he na odi 90 afipaga de abankran yeah person in 15 days 15 days paga to Accra na no o du baby a o be hotel bi no wada na say 15 days ni na ona musa 15 days ni baby imagine hu an bi a medru baby a I say me nkofo kasa no because when say me ni crew na nti me managers no mu di kanti omo na be kire me say udru hagina ya friend nipa woni omo be kasa ni ade ba me de na demu one thing and 90 no mostly na ya anadwo amadata nya kwan ni nkofo I interact nti anadwo na ya 90 ne more nti 15 days ni de mo na omo de mintumi hu some beda ba me de me eda pa de bedin me da ne be some hours bi just 1 hour 2 hours 1 hour 2 hours but be mo bedu ba bi ya baka o sese ba bi adu ye na kakra na ekina ye nto aso oh se eba ne house e bedu ya home but normally me nantinu ni de eni se me manante ndane ye mo wo me side papa mo de hu nsem se me hu se mfie ne so akwa anim kakra mfie ne de we anim but yakopon adom ye wa hoden me hu se me catch wa we be feel se me ye proud me hu se I've been made 17 years sana me hu was I want to me one now they be pray and guess no me board this we did what so do oh I know because they me 17 years going to me yo imagine say me ye training crowd on my jog na say beyond 20 kilometers I me chese me jog go ye wow only e betimi a share o pass 90 ni bia 190 a so mfaso only e betimi a che 90 dia ya pia so mfaso because ya ye bi organ na ha ne ya ye no e bia so on me can say from the 19th to 20, September 2009, yeah, searchlight on Castle and Fort. I said, near Percy, who Castles and Fort at one point, no, as soon as Swaben, a bit to me, Yenya, if you and if you want also 2008 violence-free election walk from Tamale to Accra 10 days. And yes, answer tuberculosis awareness. And also 2007 from Sandema to Accra 13 days. Into when oya unyamwa na wa usika na ode. Mbwani dia I say yenya na yedi esika shaase mbwani dia aban to me boyem eduru baby a. Na corporate bodies no subo ha omutume etena omunsa weyeso. But say say the proposal akọ baby aba yentumi nka say omo mfo yeso but ye twen. Eba ambassador ye be shaase because ebi a wo ye no mu hukura na omenya jedie wom na. The ohe no mo de abro etina che se nya nante keke mo nam ni nyina na musua de hwehwehwehwe bia ya hodo sesi ana ye nam ye ko sesi ye be no se de wo kan hwehwem because your person can next year so ye embark on a sanitation work because on say fina dokro yen too much na ye ntumi ntina fi mu mfansesa nti ye person ye 90 about 4 months nationwide work ye bi 2017 ba ye person ye yen fofo nti ye be may assure say crew no be take pictures on how the situation of the sanitation is na say bana ye demand penifo a na mo hu kwan ya be faso ko ye de pese ye no nti e ba so da be afidie ye starting on the 8th December na ye be we on the 22nd wa Accra December 22nd December e wa Accra Embo abe na opa figa na ho me de eje be dem pa se mekwa kodu achi o paga na manante adu achi aba nti aside no no mbo abe na opa de figa na well why you be stre figa na for say be e fa no sa kakra ye hia na de akoma ehia fo no ne njanka no ye hia pa se nka Ghana fo betumi aboa ya nti no eduro ho a me manager the number ne betu from na say be 99 connect no ye hia at least ye hia ne ma bi abeboa me de aye nti enu obi a wa ready bia ne ma bensa se me de ba for ma se bi obi o nante de akandie bi ka no ho o hia e fa no me ho ha me de besi because me pese bia Ghana for be face bia enu ntina me ko esa nante no because ye be didi ye be no ye be share ye be bia ya ye beto petrol egu car ye de bekom enia nti senka Ghana fo betumi aboa en wo sa akona no so kakra de kitwa bia nsa but titru ne sa orphanage no ene de ye sre Ghana fo pa say ye nkyira adoye no na afi ko ewie no
boy na yentumi nya because we ya dream senk ye nya ne ye ya ke machines kura na omude e betumi enya bia magana for na because me sure say within this country there were more than necessary I betumi aboa Ghana for then nti onanti okwa police diwachi ambulance diwachi na ambulance diwachi de na makobi police they already come and go ahead no mama letter che say ye de ko to me no mate ase na Ghana Health Service so any Ministry of Health so ye ne omo nkatamudi a ye stress o metumi ahwe sa side of the ambulance na ne yi no manager te say no pay ankopon adon ye fa me Priscilla Jewa enti ede na Ghana fo hwe kwan fi mo ho ma nchietiefo ntimo fa nche me chietiefo nyina mo hwehwe the best bibi ayayeda na yenya ya adwen say ye jai because you feel say ye nyina ye hia moa education bi o hono ma yenti ase ye enti no ye hwe ani mo say ye betimi a church ani mamu ye bekoko schools and churches and even market circles crown ye betimi akoni abodero titiri ne man because ye call with the prostate enti na wasi ye church omumu ye na ye timi ye screening more se ne be ya enkan yan to hwan sana ya sikifo because it me late ba wan ye screening na ansa na e late na ye said ko wo mu timi nya cancer enlargement and other things enti no ye hope say ye betimi amankofo ate ase no mate ase all right minim say my answer question correctly ya enti odo na mabatudwa sana na desire ka no ya epese ye moa ya epese ye support mo no number ben me pa show o pese o Friday a o be free 0246 28 08 50 na ye momo number no so eye 059 854 17 68 me pa cho din e beba no eye unique sunset eno na beba 059 854 1768 unique sunset yo all right you better must say desire Caesar Han wanu di sema etwa to a o kache Ghana for well manu di sema etwa to ye kache Ghana for say the best room so mo be mboa especially on the orphanage sana ye koye be on bebon pass man say yakopon de be dru no ana ye she Ghana for so na ye ratio mo the best of the end of the year na eba no so bibia no hobium de na ebeja mo kwan why se bibia ni hobium de a de afimu side de na ebeja mo kwan bibia ni ho ahu David said I think say Ghana for tie na omo be ne sene enti abusua ye sempa ye nua ba ma desire Caesar Han enante de afipaga de abakra shase 8 December de akosi 22nd anase 22th December 2025 it will how many days 15 days 15 days 2 days 2 weeks 15 days nti o chim say o de bo prostate ho ban ana say o de bo prostate ya de ho daro enu achi no obesa ko orphanage ye nuano ma omo hia bi e de atwitwa omo ho nti ne momo number ne ye 0598 541768 059 854 1768 edino unique sunset enti ye information wa ha de ye hye mobo se ye bekoso a ye ndwumade ni nyina no na ye bo ho daro so de amamo why ye de mo beko TV ne so why pamcho ye de ma sese to sa from mobile why yes yes you when ye mo maba you ti media bia na mentimi ankopaga ho ba mehia mo nkran 22nd no na mene mo nyina no yabo prostate ne ho daro nti ye beda mase ehu hia pa prostate ya de ehu hia pa o nti we no eye pa ya de pa
ana no madam for bi o si prostate ye say ye de rubber toto ye mema muti one de wa sha say toto margin rubber ne polythene rubber dachi ni prostate ba ne ye ka say ye de rubber to ne bema mu na ja doc hello mpacho medical to me margin rubber ne me olonka rubber ne me polythene rubber mon fancy sie ni na ja mon fan to me bema mu na into education me bebo apa you know tiase me mui said ye na wusi pese obobuo ma me no say menton kantino ena so na nka ye kanfo sanka bibia ye yeso na so ayi di papa say wo pese otemi nka go betemi nka sa wo pese otemi nka betemi nka ate wo de matin kan ba me tonka wa ye de ya matin kan ba me watemi nka no mpato bibia boko de na me adum na so ofade no so efe na no pe medasi na katade de ubewie program na tade ya wura fi o ko se na manfo e kanfo se watade de efe roma me watade de wana se wo roma no na wo pa wura na se amanfo di kan bo so akiri wa o te won o se na mo abonti o yampa medamasi me de me wo bi se ya me wo bi kala we ya ntine bi ya na bi ya se da chi no wa hu de na hu se me shae bi ya be yo se bi ya ma bo bi ato hore da no doc en samu akwa ba biom yeja doc na de fa che yemre de corporate ye monitor inyafi natural loss of business establishment aside say e was say yem pay sika de be wura ye ndwuma mu yenya nimdia wo ye ndwuma na ye be ye hu se na ye customer se be kasa bibi foforo ho was ye hwa na yo medasi de nchia ka sen committee for ni ahwefo nyinara ai I will say your business strategies, your plans. Send you manage then ni na no yati abre. Apart from no me pacho your rules ewo ho. Osenkafo na kan say bibia woni bre. Awo woni bre, owu woni bre. Osu woni bre na sidi ensusu woni bre. Ye nti ade bia wo be bia no ebre na di kan. De etoso mienu eye biaye place. Ana de etoso miensa nipa omuso beka ho ma afi waya ade no entimi ma se wo be ya adwuma bia wo nko na be ni nyina na mum no ye tie bia no be nya obi a obeye obuafo anaso beka ho mo aye enti time place and a person sane ma miensa wi ana ye ba behwe the other side, that is the spiritual side and very important say wo ye business enti me share here with nipa enye obi na ni ye adwuma enye obi na ni ye partnership enye obi na ye fa na ye adwuma mu enye obi na also se obi anu ode o nsuro ade o ye de me se ska me wadie enye easy na tie na ne konante a oh wunia obe wa fa mu de but at the end of the day se o ju sika no ampa cho untumi fa nkonko ye hwe o mu se what set the necessary physical structures at where what is sikane ba be bribi ma so abade amawo but obi o ha woni ko ye adwuma uji sika no ntumi fanye hwe da obi o ha akwoti no dwobo adue obi o ha mo sika so ditua ne kase wogu obi o ha otu ne nan si adwuma ma wa ha se bia wo ye farmer obi kura mfu afu ano anya nan bia na wo se fo wadwuma mu efa ho a oso be yehyi witwei se ebia o yenke ye homom ne yenya ade utumi hu se ahoodi bia wo se mudi hyemu bia na mudi ahyemu but at the end of the day ebedu ba bi no won se menyenko wo ya menene nami mini ya wo ya menene bo mu ya adwuma yi madam fu ya menene ye ese yi me wo fa menene ye ese yi ma wo fa si we kura menene nanti yi mi nhede hu ade na no yi nemum etimi ba se akwanto bi be yiniti noko anase sebe yade bi be mu atene ho ana yete ase ya yankyire buo die owo betimi ba be fa dipa ko nako efiri ho no be hu se afi ade no to ade tumpon enye se bia odi nipa ko nako akwaji bibi but ono wo ho no ne ho sasa emma ade na nkan tumpon owo mu se ohona mu odi niama nyina agu akwa mu a oye wade nyina pepepe mede na ma hu se nipa yi
ɛwɔ sɛ me ne nipa yɛ adwuma nipa yi ɛwɔ sɛ me nti ne twebo nipa yi ɛwɔ sɛ ɔfa ne nan si madwuma mu nipa yi ɛwɔ sɛ ɔfa ne nan si masase so oni obi wɔ hɔ a study no foni to fam na hwɛ adeɛ sɛ me sika so na me de ma ɔhema me ma ɔhema sika wie a na me de mani to fam a from there yɛma kɔ sɛ ma me ɛnyɛ no baako pɛ na no conclusion sɛ ɛdeɛ mama no a ayɛsie no saa na teɛ but man bɛyɛ sɛ 5-6 times na foni to fam hwɛ sɛ abiri bia na ma ɔhema sika anaasɛ abiri bia ɔhema bɛma me sika no saa da no yɛtɔm adeɛ anaasɛ saa na wɔtwe no anima kɔ yie ma me anaasɛ me manadeɛ a saa na wɔtwe no wonua na yɛ ase fam ɛmfa yie yɛmfie ne tufom yɛne ntufom nhwɛ adeɛ ɔme nkyɛn ɔyɛ adwuma ma me okay metua ne ka but ebi a tips bi sɛ ebi a bosome nsoyi but mea mekɔto kom sika na mede ama no sɛ gyeɛ na akɔ ade afroka a fo ne tufom hwɛ adeɛ sɛ wɔsom si me manadeɛ a me nneɛma kɔ so anaasɛ ɛnkɔ so ɛno ne adeɛ a wo personally wobɛtumi de astadi hunu sɛ sei na adeɛ no kɔ mea nkasa me wɔ faa bei a me ne ɔkasa sesei ɔwɔ dan hɔ a wɔtie ne babaa bi wɔ hɔ ne babaa no woma ne sika a wode ma no 20 cedis na wɔtwe no wodwuma bɛkɔ fine rough ɛnso no nipa bebree ni mu o mea mepani bi a na mene ne nam a waka baabi ɛna ɔyɛ saa de ne hunu yɛ ɔse wowɔ fa ba yi saa mmemani sika a saa na wɔtwe no menye sika paa nti ɛbɛyɛ a wo so try na hwɛ na me sɛ okay me so mɛtry na mahwɛ sɛ akɔla yɛ ada ne my bet ɛyɛ a wotam de ma na wofɛ akyire hɔ apɛ bɛhu sɛ kakra na woyiyɛ no wahyɛ ase ɛnya no mmɔho enti akɔla wei ne ho sasa no nhyira wɔ ne ho just imagine sɛ obi nya akɔla wei as ɔyere anaasɛ wɔfa no wɔ n'adwuma mu na ɔyɛ adwuma ma no gyeɛ na yɛ wode afroka na nipa ko no enya impunto bi sei ɛwɔ n'adwuma mu a ususu sɛ ɔbɛto na gyagya mu saa no but ye obi wɔ hɔ a ɔmma na die mo sɛ ɛmfɛ yie ɛfiri hi one obi wɔ hɔ a maka wa happen me san bosu bi obiara wana bra ba wa fam wɔ ne past me nkasa me yonku bi a me yi me yam ya de ma no pa ewi ase no no nkasa san fa kyire me hu me ni asepɔ ane matamfo akɔyɛ one enkumo bi a me ni di kukua mo bia no akɔyi ni nyina adi kana anaso akɔpa ho ntoma de akyerɛ matamfo yi ama akyiri abɛsɔre tia me conspiracy with adeɛ wei ɔmo ne ɔmo yɛ saa no na fa akyiri sa betia me nanso sɛ anaso be yi mesuturu sɛ wunia wankasa wadanfo yi a wuku nhoma na ane nenam no wobɔ ne ho ka de ne kɔ school sɛ wonkɔgya baabi nyina na ne busuafo apa no ɔmo soso hunu sɛ yɛde hyɛ no kora kɔ yɛ kora no ne sa nkwa nkosi fo me pa atwɔw na sɛ nipa kora wi ne ɛyɛ saa ɛyɛ meya ame so me de yaw ka asɛm bi sɛ me a wɔyɛ me sɛ de wunia nsi wuyi o saa bɛ na me nyanhu na nya sika a kyɛ sɛ ɔkɔkwan so nyina akɔfa containers ne adeɛ kra nneɛma firi ne ho aho ɛnɛ de obɛdie po ɛde Entina ɛnyɛ bere nyinaa na ɛwɔ sɛ bibia ne a ɛwɔ sɛ yɛnkɔ baabi ne yɛnkɔ bi sa yɛ ni ato fam fo ne to fam na hwɛ adeɛ nti me yɔnko yi adeɛ ne yɛ me yantie o me sɛ me yɔnko adeɛ wo yɛ wɔyɛ me mpa adeɛ ensi ne yi o ne mpo obi a ɔde ne ho bɛkɔ akɔ bata no ɛbɛ affect nipa korɔ agye watwe ne ho ansa ɛyɛ na mamede kan saa o ɛne de my experience wɔ so nti magya saa adeɛ ne ka na adamfo bi wɔ hɔ ɔde ne ho akɔ bata no masa akɔ no yɛ bi mu ba ma ne ma na egu wo me niska so mfa nkoyɛ adeɛ wi a na agye paa adan a ye die nim sɛ ɔsomesi na obenti ɔde ne ho abɛbata wo nti ana aba ne saa bato wo nipa ne de wo nya bɔne bia wo nso wo ɔde ne ho abɛbata wo no ɛna ma aba ne saa agye watwe ne ho ansa ɛba ne sɛ ya obi ama me sika ɔsɛ okumi de me ma ne sika pɛ na me sika asɛm ayɛ basa obi afa ma adwuma mo sɛ kumi de yɛ fa ma adwuma mu pɛ na adwuma na kogu ɛn de apa me so mo sa rekɔm enti ɛba ne sɛ ya wadaroma nipa na ɔno obi ade ne sika ma no na hye yɛ fa na adwuma na yɛ fa na adwuma mu na sa nipa no ɔyawe ɔnim sɛ sasa bi sɛ edi machi ana sɛ bi sɛ ɛwɔ mu ana ɔno nkasa personally onim so me de misika kɔyɛ adeɛ bia mfa me de misika kɔyɛ adeɛ bia enye yi but
ɔno woyɛ nipa yi nkwan da bɛdwene sɛ ade biribi di m'akyi anaa na menkwa mede sika kɔyɛ biribi a ɛmfa yɛ anaa wo nipa kora wo so woma saa nipa kora ne sika no ɛna wode w'ani to fam hu sɛ ɔsomasi wei yɛma ne sika so mfa nkɔyɛ adeɛ a na hye miankasa menim obi mebɔne di a wobɛhu ɔbaa wo ɔkɔ ne sɔfo pani ho a na ne sɔfo pani no ama ne sika kɛseɛ gye bɛyɛ sɛ 15-16 years ago na saa time yɛma 30,000 saa 16 years ago na Mr. Kumi woda mu ɛnɛ kora ma wo a w'ani bɛgye ɛnkantom mmere bi a aba bɛsɛ ne kɔ na yɛde ma ɔsomasi a na ɔbɛntin a ɔyɛ ɔbaa yɛde ma na akɔhye yɛde ma na akɔhye ɛna ɔno ara bɛka kyerɛ sɔfo no sɛ sɔfo mede m'ani ato fam de sika bi a ɔde ma me biara no ɛyɛ a mede kɔyɛ adeɛ a ɛmfa no sɛ an saa ne ayɛ wo agye sɛ me ne yɛ ma ho bɛtu mpɔn na ebi a wotena nkyɛn na agye ogye mu mfa so kakrakra na wo na directly wode wo ho kɔ akɔgyina hɔ sɛ adeɛ wei deɛ me deɛ me na metra ne mu na mɛsɔ mu wonia de biara no wode nsa pan na bɛba enti wo nipa korɔ no wode w'ani to fam a na hu a ɛna adeɛ wei mpatwɔ ne pomasi berɛ ne deɛ wɔ he go back ɛna na meka sɛ yɛ nipa ne bebree wɔ hɔ a the mystery surrounding their birth onim sɛ me maame anka no kora nkyerɛ me magya anka no kora nkyerɛ me ɛwɔ ma wom yɛkɔgye me wɔ he fa kora na yɛde me baayɛ ebi a yɛde me baayɛ no sɛbe me maame no wafirim ebi a ɔne papa nyinaa agya awadeɛ ɛma sɛsɛ no ma mɛdi me papa hɔ yɛnka adeɛ no so ankyerɛ me ebi a na ɛwɔ sɛ adeɛ no yɛwɔ me no abere bia no maame no kɔ na ɔde bosom korɔ na bɔ ade kɔkɔma no mepatwo sɛsɛ no wagya ayɛ mogya awadeɛ nti susu sɛ ne nyinaa atwam wei nti abaa bɛyɛ ade so de adabu akɔla na wɔwɔ no so esan sɛ beebi ɛkɔgye wɔ no nneɛma a wɔsɛ yɛde kɔ na ɛno yɛ afɔre a abere bia no ɛbɛkɔ na ama wɔ so pɛ mu ada hɔ no mepatwo ɛnkɔ saa nti it affect you wey example enti no kura no yɛ meyɛ nhunu minimame bi a n'ani yɛ dɛ ɔkɔ kwayem na sɛ ɔkɔ afuom na sɛ wɔdɔ na ɔtɔ nnwom a na bosu na bɛgyina hɔ maame ne yɛ dɛ na ɔno ankasa asan akyɛ maame no ba akɔla no gyinaa bɛyɛ sɛ mfie mmienu ɔkɔ no mfie mmiɛnsa soɔ no na yɛde abɔ akɔla no dɛkum no wawu kyɛ akɔla no wu a maame no ba afuom hɔ bio a awerɛhɔ no mu a ɔto no maame no ne yɛ dɛ na yɛ sɛ bosu na bɛgyina hɔ ne n'ani agye nti ɔtaa ma ne ba na ɔno asan agye na yɛ sɛ tam bia no ɔbɛma maame no abakɔ mu abɛto nnwom ama yɛ ne dɛ last one ɛna afei maame yi wui ɔwu yɛ apɛ ɛna ɔnamoa no hyia papa bi papa no ka kyɛn sɛ hey maame sɛ na yɛ to wɔ ɔse mpatɔ yɛ no korɛ na ɔse hwɛ bosom bi bɛgyina kwayɛ mu hɔ a yɛ a woto mmaa ne dɛ ɔno ama ɔbɛ no wia na wasan agye nti wode awerɛhɔ anwom gyina mu saa na n'ani gyia no sɛ maame nsa ma no foforɔ no ataato nti wei ɔbaa wei a wawo di nipatɔ bɛsan awu owu a pɛ adeda nkuruma apia pɛnyanya na asa pɛ baako bɛfɛ nsa nso no na fa kyekyere akwaraa no ho nyinaa na butu no ɛwɔ adaka no mu kata no so wie a wɔbɛsan awo ɔwu bio ɛba no saa na saa kwan na ɛda wo ne bosom ne ntam na saa yɔnkofoɔ no a wonim a ɛda wo ne saa bosom ne ntam no wasi no ampa akwaraa no a wɔwɔ no wɔwu yi ɛna ɔkyekyere ɔde nyanya adeda nkuruma apia ɛnya afei nsa nso no ɔkyekyere akwaraa no ho ebutu no wɔ n'adaka mu kata no so ɔsan wo yɛ no akwaraa no ewu biom awum sɛ na ɔkɔkɔyɛ mu wa still ɔtɔ nwom dɔk nkɔmmɔ yɛbɛtoa so yɛahwɛ nipa a ɛwɔ sɛ yɛne no ɛnyɛ adwuma nipa a ɛwɔ sɛ yɛma ne sika nipa a ɛwɔ sɛ yɛmmɔ mmra yɛ adwuma mu nipa a ɛwɔ sɛ yɛne ne nante sɛ yɛba bɛyɛ adwuma no a yɛnhwɛ place biara ɛwɔ sɛ yɛnyɛ adwuma no yɛne yɛyɛ ne yɛhwɛ baabi a nipa wɔ a store no baabi a store yi wɔ deɛ nipa twa mu paa ɔmɛtɔ sɛ no a ɛno no geographic location and geographical location wei deɛ ɛba kwan ho a ɛne mpo dɛnnɛ abɛɛfo yɛre na ɔma nti no wonni aso yɛyɛ koraa no a so far as afo de wo nam ato hɔ nko adeɛ yɛbɛfrɛ mo so ayɛ delivery but deɛ hia kɛseɛ ne sɛ yɛwɔ baabiara ne deɛ yɛkɔyɛ adwuma no wɔ hɔ mepaakyɛw ɛnɛ wohwɛ nnipa bebree a ɔso menni baabi a mede me container si nti yɛpɛ na akɔpɛ amusiaa baabi amusiaa nini na ne container ni amusiaa nini na n'adwuma ni ɛnyɛ sɛ yɛntɔ wadeɛ o yɛbɛtɔ wadeɛ but sika no deɛ ɔpɛ sɛ wode yɛ no ntumi mfa nyɛ da
because your baby wo ho your friend osam foforo no poto kasem your friend say new moon edu new moon a e pacho ekwan a eda yen atiasefo asase so and the other friend say lower astral plane and I say asamado na gate we ye bie nti emomunya kwan ba ha sei emom be ye no mo pe Johnson new moon period we and a taxi driver bi kura car wonam wa bon say wa fo obi obefa wo could speed pepe but obesan hwe na chini ne obi ani car ni mu they get the opportunity to come here but your limit that one omutumi de bon honam mu a omusan ko your nkrofo bebre owo a omawuwu a omo a yan ye mo yiye omo a ye nsie omo yiye omutusu a omuwu atofuwo ti say ebi aka abono anase wonya kan kwanhia ofiri abrosan so abebo fom amwawu anase obi na tu na du na anya ono na tu kon wu ya san krofo ne nko omo ne nam bebre eduru sa new moon period we na se ebie puru ne tu mu a they come here to attack humans especially ewo nkwanta that is you can nkwanta nyekuru nkwanta wu for junction anase crossroads eho omo gina ho pa baby your friend say crack mo say baby wo wo say e ho apai a crack e fom e ho so gateway omo firi mu ba anase baby ya wo akola keto akola no onya na wotwe they come there anase baby na mpumachi omo so omo gina pono no with way eda wo bi wo dwuma during the new moon they come there to invest on your business enti wo betumi aye wo dwuma no pepepe. But at the end of the day, profit and as a proceeds are being free. No, at the airport, and what I get to say, when I'm person media, number 2 D say, oh, and the metal, my dear, free money who free. I dear being free money. Some way, and come to be an Indian, a woman, not a mushi. Minim school be a school, a mushi, and a street kit where be fiabi, a domuntem, a patch of a school than any. School run, the boy, I don't want to mean kind or asthma or diabetes or hepatitis 1 enti wey ebini misraw se sebe wa wunu mu wa de bia wo ya enti na bebre wo ha omuchin ekoba bi ekogigi nioma ebe hye hwomodwuma se e de protect o mankasa adwuma de beye na restless spirit and say earthbound spirit and say samantwentwen mu a omo no onko no a cause problem no oba no ode the sasa ebebutu ade no so a affect no na sabi oton ade nya nimfa so a otimi de akwakoya ade na wo so ye no pepacho enye bebia na ye no 2 pepacho bebia asone ye wo bebia boso asone ye wo obi wo ha asone ye ni ekire pe no no so adwuma si wo pepacho da bia nya ne za nti e to da obekwa asone bi so bekọ na tontom ne has egugu ho utimi ko ba bia store nim kra say tontom ni ho has ni on so bekọ obosom ni de na say tontom ni has egu ho no eno sa no muso so bo na ko yibi obu yon kofo bebre a minimum mu a omba me ho obi wo a wonwo obi wo a yade tantantan bi a ye modni abono adan ya okoto ye na duane si o fadi okoto okobi asonde so no na say ayi for nkwanta ho no na obi de coins bi aw nti ye ma eko school no ohu ya na yem shishi mo o because mi ankasa mo nkwanta bi o me ho a obi bi amafa coins egu o na ho kesua na de abofam o scanner da ho na ya ma emfa ho kura tibu ha handkerchief fight toffee ebu ha adwe entity scan na kika ka ho na gu ho adan ya kire ne se umuhio wo ya wuye fruit su be pa acho ekọ na ya nsamafo di nti bra na koya amane no gu ho nsamafo ba be fa akọ nti o ye ade ni bia me pa acho enya wo aduane a wa wo twam nya waduane a ade ne so mfa ho se wo ya akola se wo ho ofe se wo ho nyefe se wo epanyini uduo na wo yitofu ni bi na wudi a me pa acho ade apoton de ade ne kwa akoye no enya ne dia bio na mum de o ya ade ne ma no na ade na wa akofa no to ba be dan ka enje bi o wa onye obi abone oye okay chese oye na dwuma obrane ho ase na no kasa ede but why is it that you are being affected by this particular situation condition we are woman enye wa but where is it coming from obi wo ho ni ye kura mama abesene
enti ukọ na aduane si ho mpacho physically aduane ni si ho but on the other side no obi wo ha komde no amusie na ọkọ amusie yi a aduane no agye kosi obi naso no a yede ye amane no a yede fresh amane se bra beta abusuan ya chi na abusuan no nkoso no ọkọ anu akofa no wadi na abede be papa na say nipa kro wi ti say first point am boss yi no we aba be forward am from pato ne sasa no ode be how nti asieye ene ba bia sone ewo maye mburi adwuma ho sabepe wo be yempa ma ekwan bi enantam kakra anya hwe kra be 20 to 25 meters na 30 meters okay but adeni nie minimum bi de enani ni nunu esu ni na o kan say ni four junctions ne so ebetimi abue yen store na ye adwuma o ba bia four junctions ewo four junctions ebetimi abue ho ne de eye gateway a omu pie ho omu pie wa ho no na afi o ma hyase echeche omo ho mebusu ni bi owu ye me nko ne na so me nye ne hwe a yan ka no a ye ja no baby o na wode no ebi sa obre no na so ba they turn into demons and affect the family. They pull the finances of the family. Now, anything now here, China from facade in India, grow say, young crow for you, your brave or you see why your cock or monasu, a cost raw Sabi, a quaya money or what the kai wonum. Nigeria for say, dear, a year pet no more any pacon with ye. Now say, a danny, winning ye, ya dear man one, you pacon home no. No one chain or na mo nya sa akonya no eba beta abusuan na chima abusuan no bia de bia we bia no akoso wano na so enti yenkwa ni etoso miensa bia ya enye papa wo se yembi adwuma ho ya hwe asieye ne so ne ba yo baby obi eku ne ho a place where someone commits suicide and I say bi ebi wo ho a memfa ne say ebreda ho edan ya anase efi a yade de obi wo me patro yen start business wo ho ade safe obra baby ade da no ye bie mpoma ne we nyina to ho na afe aso na ne ho sasa anase evil energy say won ho nyina na afiri ho eno sa ne de afi achi me patro butumi eye ade a wo se wo ye e wo fie ho ye wo fie bi wo ho a yade de obi wo ho ade da na ewie no ye ma ne su firi mo ebi wo ho minimum amre no ne atoto da ni mu na da ne wo ho patro da bi baby amade da no the sister da sujina ho no da sujina ho into we ade wo ho na emfa aidan no a wo ko han no a wo se enne we a beautician into if you win shop into if you want eja enkofo ba aka aka wo ye mo ade mo me pa cho aidan no eden ya ye wo mansa wo ko akotrem o de o me pedan the history and I say the mystery surrounding baby a wo ko dan no a wo ko akoja akotrem no me pa cho wudi into ko ya wo me pa cho me pedan yo o cheme ho e hwan na akwaji na atim o ya de nemfa o ye mfa da bi tebi wo ho a omuso eni mama mre no e betime bi ato ho e ma mfama fam kakra be ya afi but sese no wi ase adin ntie ye ya ape ye wi ya ape be abusu nyenu achi no bi abefi o mepedan se twale ye mfa ma na sa no ntren sem de misika na mepe man so ma se bra no de ma na atim nti ho e na o ya de no amepacho emfa anase ba bia ye kum obi yo bebia ya ye MBSC wa firing squad ye kunkum criminals ni ade anase bebia guillotine bebia twani party anase bebia ya so obi akonfo ye kunu anase bebia obi akunu ho pai se ebi adua bi wo ho no akɔhye ne ho akonfo bia anase be pacho that particular tree me pacho menyo business in menu me kan we dia so de be kan se wo fie anase wo baabi na bia bi a ewu anase bia wuye bisi wa me pato bia no ida sem betu atwene anaso be se business na free ho enyo business influence bia wu ye nchen ida se wo ho dada na bia ne wo ho pato bia na wu muntu anase wo koto se bia ni si wa bia na wu me pato da bi etu poliu ya hwe time ebere wo se yembuye adwuma yo me da ase obia wo de obefrene se the crowns roma so star ani yo bria sansoma na mani muso obia ne de pacho obi ni obi de ni nse enti me twan me de se enyini ti na mra enya pagya ni mu na me say okay this is the right time me kra nsoma my soul star epagya ni mu enti ebru wa asem a mekani me ka sa asem no a it is more than magic me say me na ada ehadwuma enti aba the timing na me personally
minimabra mi ankasa me kra nsroma ebesene anase wo pagya ne mu apuoye na no no ema me hunu mu se oh me de me ka kire no bia no akwai te se de makru kire ade no gu mi ankasa me nsroma ne ho na okọ no onko mra no na de na me kan no abam te se de mi ankasa me hwehwe no with timing anapa any problem she say drivers bebre adwuma na dwo any problem but misrew adwuma na wo ye no anadwo me pacho enye obi a ofe ne biara na nipa she say ni sebe bronya ye eduru mi aye koyi enkrofo no bronya no by this time uhu be bia nipa ni free nipa na be traffic she say undu Accra unya baby kura no watu na asi because uhu be bia nipa ni be free let's say nipa we ni aba be di afra in this Christmas time and I say season and I say period me pacho so we no be there na wasusu na on na delay because enyo bia ne kasa rough e de kire no enya ade bia na ehu abeka hu afo ne hwe no yi woni uko ofie betumi aka ma de wu fie but ho na de mpacho enya afi na ukotia onyanko bi na nso na kwa ko bi obi nko nkonsa me pacho enye obia ne nipa because by this time there omatie simo basa yene Dr. Pakwasi afo na twetwe nkomo no bremu na wasem bi se bia wo edema ye papa no fama ye papa na yenko yenim afutuo ne bia ba nkomo ne bia ba nti no bremu na wasem bi sa wo edema Dr. Pakwasi afo no fabra na yenko yenim 0551 598321 0551 598321 0551598321 yo eti doke yes sir boss nimdie we ye nim nimdie ya mpa wo kire yen enti fi ne ko ekobue store amaye hwe ba bia nipa dodo ewo mirasi enti na kan say en hyenhenya na esika na wo koye adwuma no ankasa no physically o maka say geographic location baby a wo akoya ade no. But what about the other side? According to say the work show baby and abem bia no ho ofe. Na so we de matia hwene dum gba na akọ me pa acho. Wia na odum say tiwutire ho. E den na mayi. Na atwere wo si. Sa pepepe o menya baby pa. To say the way she obi an ho ofe pepepe. But oba akoya ade no wo me pa acho. Na mpa. Yo, Grino. Kumi? I say me said the mad dog. We the dog ya da say. We say ye mu bi de ye ya mpempiu no ye share the physical aspect of it na ye de akọ baby na say bia bi ye de akọ bia ye nyuma ho na say ekoba ni say ya na say upie baby sa na say area bi sa na edie na beda dia nwa hu say oh area ha yi me hwa sunsumu no emwa me ana area ha me hwa niam bi me de toto niam bi ho emwa me ebeye den na nipa no obehunu dia na beda di medase mechem mienu one ona mwa uni nipa so sembe wa hasi na ahane ne memfa we ton bode we ton mankani mpacho we pamade mpacho wo so organizer but wo organizer na wo ko no obi anya waduma ne bidie but akwai se omo wo ho no hu yo mai from on no apparent reason obi ya mo so ma se wa che nipa kro o no we ase wa kire wi enkrofo twem wo ho nso waduma na wo ye no enkrofo mba because obi ase wo se so dipa bone for dia na dia e kan to mutribo mu a abaye dia enti a ye mba ho no omo de nim ebi so o pamade o we su pamade o we su pamade we su pamade adekro na mu nyina moton but we hu se we afu echi akwa ye we so afu echi akwa ye we afu echi akwa ye enti amap sa bia ye no aye wrong ebi wo ho asase ne de aye asase pa but nipa na wakwa hyiam wo ho no ama sa asase no abaye asase boni cause ye kase kro bi ekru boni a na kire se nipa na wo ho na makro ne ekru boni kro ne nipa no enye asase na nkasa da we de so bodu mu mama obi abaso my engine din hello dini do free. Good morning, your friend George, Mr. Alaji, Papa Alaji. Okay, open George, my enti o free Alaji. This program, now
Public assembly say who be Juma one say for so within a short time na Juma no to perform. No that program no ka ba mi say and come nya no one na me ni di hon komo ani na me so ebisa. Ye wi a ode ne number ebetu dwa nti no ya abobodin a na tie na fa ne number no. Okay. Dog, mama yemisa we de ye kan wa wi ana say ye nto. Oh, betumi ebisa foforo. Okay. Na ye bisa say ye natural laws. Ye mu bi hon ma ya na ye ngini. Indeed, ye no kure say ewo ho. Ewo ho. Ewo ho pa. Bibi o hu. He. Ye ti hei. Se bibi o mani ase a hu. Machine ye madwuma wo ha obeti anse fun. Na call off. Ye kasa wa ha pepepe. But se menye papa na bibi wo mani ase metumi pie fi mini pedua ma wunim mba betwi waya baako obi a wo huye bibi a tie ho pepepe ba mase obetumi atena kam obespark kan na spark wuni nipa to de ne nan asi ho atim fom wuni ate wa ne ho kire no nyama nko yi otumi hwe oba ne yafu no otumi ama akola no yade asram awo yafu ni mu anase ya wo akola na wie no akola nda ho oba ho na de ade na abra no bato no wankasa na wo ho na nkasa no tumi mfa mbwale ho yo mu adana jo a ipie efie nipaduam ekokuru foforo so ekoye ya de bi ne asan ba anajo anapa ne aba betani nipadua ni mu je se de aposafo kan so hwe ne ya de no na kire madwena na makoda na makoba bia ya de ne ho bia ye hi na makoko hesi de si ya de ne na masan ba be hye mi nipaduam na maye ewo ha na me something dey somewhere nti no akoya ti se je wo se ade achi na wunyi ni se nsoma wo ho mbacho da bi ewia no na ama wunhunu nsoma no eno ti se di ho ewo ho asa sa na asem ne tie kumi yo doc ya de enkomo ni besi menim se odentete bi ma mabusuafo mani beje ho se odwumadi a udi omedi bi ho nkoma kwesi sen doc yo meguso na mebo a eye January na se opepon bosumi a ebe yi eye 2026 na ye be hyase specific date ne de omo amuguso omo register no na di date ne ebe mo but sisi no registration eguso enti eno no wankasa wo ho a me ho ni mo bodi kumi keke o ni mu date mo bodi keke o de wo hu biara no ye be kire doc ya ma ho and say doc eti ayi na sa me bi dia o kra obi adin bi okra gise wan ti din obi asu odin enti bo odin a abcd ni 1 2 3 na wo mina no enye kwawo mo mo bi sa se efrihi o kasa no wan di kan be kan ya ansa na wo ate amu atra ma ba be so su yi na mu ye to won kwa frisu na be to han kasa be na ka be kan ye wi anu abokumi din na afi ye hu ne ebo o ya dinsem ye gusu chechu enyina tinyame bo a me ye wo so be bi nya bio cause we na nkasa no but ye mfa nkyire ebi wo ho a ye mfa nkyire ne mu nya wo yi a no wa obetimi a kyire wo nkasa wo ma na atra wo nkasa wo busuom ne wasifuom na sabi umko bi ho ma obi enchinchi musa on wo ka man fa mbati because obetimi aka sem bi akeke hunahuna ama wo yamashi wo wo se next week gutru betutu nanso wo wuni moyi a me pato bi antumi na ada okre enti e kan se doc o number no 0548 23 21 33 0548 23 21 33 and I say 0246 23 84 14 0246 23 84 14 manuato Dr. Pakwasi afa no pay da se no pay wa me yesua de pa se na da bia wo ba ye no no so da foforo ye da se pa no so me da se yo na me nhira mo bebre o nhira so se we obi anka ne nimde we nyina no ono obi anche o no akobo ne sesia o ba bi bagigi amanfo sikasa bagigi amanfo sikasa all right yo enti yedubadi no ye de besia ye do bibia so ye fa sedama mass buy o madaro mobo sika fa mu ma ye de max morning di ujumadi na bro na fi aseda no bi nso enkoma kivo hot pepper o se bobodi aso benya bi ne titru ne ma mo ye aduane e ma mansan
ma mo choba restaurant mo ye aduane de ma schools ahodo nyina na ye kanfo Kivo hot pepper de ma se bomode aso benya bi na fadi udumade nyina na fe aseda no bi nso ekoma mega cash lucky boss o se bomode aso be dial star 426 star HH network bia select number 2 Max FM FA o box is beba 1 to 6 now select lucky number na so lucky box 5 Ghana cedis ni achi fato so adwuma ko ya daru mamo boy sika famu ma ye the max money ndi udwumade bro ye do bibia se wonso a woje bre ni adaje etie ye da se ho nyakopon hira na onye okese production team no so DJ Holy arenda kwa Mr. Bobby the beautiful Greeno yeko kumi ene we de ye kira atiefo nyina ye de omo ase se omo ate hoso a ene ya tena amanonkono abo nyame ya adom a wo kina nso so ye besan asinkonwa o kina ye besinkonwa china de jisa musi konwa ne wo machi o na musi wo banimu pa dia ene besi wo nche atiefo ya de obibia se wa wo jebre wa utimi ba mu wa utie ye nyankopon enhira onhwe ye so ma adepanche yakram Maminchia DJ Stanzi ene Mr. Koda abusuafo ni na ye chia mo ene Max Drive 330 abusuafo be ba betena se omode ase obetie bi Efremi Kumi Kwasa Efremi Kumi Kasa mesema nye Kumi Kwasa Efremi Kumi Kasa ye wa na aka ese ntoze program nkwa wie no wase ne ma Efremi Kumi Kasa e da se no mbre no adaje 89.7 Max FM. One day, Anna, Max buy per se, yes, sika bebre. Bisa me say how? Max buy at the bundle offers a kesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Benebeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Ne save a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis. Be a face Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Ne see a 250 amunumuwa. Come Max buy showroom or memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy. Quality you trust, prices you love.